Igere Nee Chitab Kalenjin ibwatene. Imwoe Nee Chitab Kalenjin ilele wenye. Igere Nee Chitab Kalenjin ibwatene. Imwoe Nee Chitab Kalenjin ilele wenye. Ugezi so Chitab Kalenjin unengengi. Botingengi onime mwawe yenaidul. Kongo mengen konime teba tige mwawe. Igere Nee Chitab Kalenjin ibwatene. Igere Nee Chitab Kalenjin ibwatene. Imwoe Nee Chitab Kalenjin ilele wenye. Karibuni Chitab Kalenjin neisubiech eng kebeberwek tugul chemi emetab Australia kakitung tetutiet nenoto kochome Igere Nee Chitab Kalenjin ibwatine kibwatwe the legend nebo Kalenjin gospel artist, the father of all gospel eng kebebertab emetab Kenya noto ko Daktari Joel Kimeto. Ole Igere Nee Chitab Kalenjin kikotok fans chechok tugul eng kebeberwek tugul chomi emetab Kenya, chomi emetab Australia, chomi emetab America, olimbo emetab Balozi chekang'etyo, biik chemi olimbo UAE kong'ete olimbo Doha, kebeberwechun tugul kokakeitung tetutiet nenotok Igere Nee Chitab Kalenjin. Fans chechok tugul ole mi ameche kityo alejin share show nenyo, like show nenyo ak ishare sikosikyi keityi biik sikeng'usu biik chechang eng kemboutab rani kakoito kabisa ako ready kabisa makolo siketou tetutiet nebo betutab rani. Ameche kityo akenyoru ng'olyo eng kebeberta nebo olimbo studio kobunotok CEO George Washuri atya sikebe moja kwa moja kong'ete Adelaide akoi olimbo Ohio. Karibuni kenyoru ng'olyo kobun olimbo studio akenyoru noto ko CEO nenyo George Washuri komwawech ng'olyo atya kebe moja kwa moja akoi emetab olimbo Colombia. Hi there, my name is George Washuri. I am so happy to see you, and today I am here to enumerate, to explain how we package our land investment. And the way we package it is to ensure that every single Kenyan can be able to purchase a piece of property, a piece of land, depending on your pocket. We have 5 levels of our property, and we classify these levels as 1 star, 2 stars, 3 star, 4 star, and 5 star. This is what we mean, that if you buy a property that is 1 star with Optiven, one of the things that is Kongoi notok CEO George Washuri, kongoi kampunit nenotok ko sponsor nenyo notok ko kampunit nebo Optiven kiwechi kongoi director Dorcas Chelagat ak biik tugul cheisubech ak biik alak tugul chechang chekoko express an interest kole meche koek sponsors chechok ketoche ak kelen kongoi ongetestai tugul. 2022 kibwotwo kora akobo kampunit nebo Tamu Life, kampunit agenge kora ne sponsors chechok teleljin program amang'u ale ngiro background nebo engineer ko kampunit nebo Tamu Life. Amakitar kotikebendi kora sikeshare details ole nyorundoi kampunitab Tamu Life. Tawechi kongoi, kikimwowo kele kenyitab 2022 keborye keteche studio ang olimbo Kericho County sitikotestai telikasi nebo Joel Kimeto kibwat ak awechi kongoi kabisa ko ki timit tugul nebo Igere Nee Chitab Kalenjin ing biik chekokoyokwech pledges chekwa chekokole kiteche pamoja kokotoige kasit kiupdateno ak wikino ole kokoit boisiet. Ameche awech kongoi Testima Sacco through Eric kemuch kotoretech simendi karibu 10 chebo kokwerie boisiet eng olimbo ground. So kongoi timitab Stima Sacco ak ki age tugul, ngitinye ketik, ngitinye ki age tugul angot Tonya Ishmael nekitinye eng betutab rani koi welcome to the family nebo Igere Nee Chitab Kalenjin Balozi amune kebebertab Columbus Ohio. Kongoi Osea, kaitit olinyo kabisa kosunoen amut ole Columbus Ohio, kaitit sang kabisa. Osea ako iye
Kotestai tungwek eng emoni korom kabisa. Unu kotuiyo nekekure ne corona ak tungwek ak cho tugul, so atya konyo koristo, so korom kasit, but we are doing fine, kichomegei. Ko eng betutab rani ko komeche kengetyi anan ko kingetyi kebeberta nebo Italy, atya kebendi akoi Osea ak Janet kibendi county of Mnandi, my county, the source of champions, very special. So eng ane ko very special rani, uu kele kakingetyi Italy akebe akoi gaa. Abwoti ale Kapsabet is my hometown, Kamobo kumalo ko Kapsabet ko notok, so my town anan my city. So alejin akakwek tugul karibuni the source of champions, county nebo Nandi. Ko kongoi ngakwek tugul ko kakoitoon yon betutab rani, meche sikemwa kele chamgei asikekas kokatech asikobit ketou tetutiet kotom kenai kele anan kotom kiro kele ne nekenyorchin county nebo Nandi, a special county to me. Kikisikyo yoto bo Kapsabet town, that's why kikureno Kipchumba, kikisikyo Kapsabet hospital, so sipitali nebo Kapsabet ngosirte ing yo kero ale kikisikyo yu, so very special eng ane. Ko karibuni akwek tugul chekomite kebeberwek cheter eng kimi ole imi, kemeche kemwa kele mwoiwech ile mieno akerin following from Columbus, Ohio, Philaris Kipkore, kelechinin karibu sana, akilechineiwech pastor happy birthday, kokikere kele ko birthday nenyi. Chiri Kirongo komite kora akine, akerin Jacqueline Cheruto Salem, Hope Limo, Eric Kirwa, kelechino karibu akwek tugul ingolo mitei kitochok eng tetutiet nebo tos Igere Nee Chitab Kalenjin asikobit ketestai. Ko Janet, mongen ale une Florida, kaitit olinyo, makai kase kaitit oli menyo oli. So even atinge meche ketokchigei olabo Florida amu kaitit kabisa oli, so osinoen memeche okot iwe sang, mi tungwek tukchu tugul chu. Amune Florida in Janet? Kongoi balozi ak kongoi Hosea ak Tanya nebo rani akatok tugul bororietab Kalenjin chepchin ak kasubik chok cheisubech rani eng karon eng America, afternoon in Kenya, and other parts ko jioni eng olimbo Australia. Eng olie Florida kechamegei balozi, lalang ngalen ingen Florida mami winter oli. Karibu itagat eng olinyo oli kiboiboen nebo man. Ako aleni Tanya karibu, angen ale kakibe Nandi. Nandi ko very valuable eng ane, especially eng achek Term Life, amu chaik chok tugul kobunu Nandi. So kimeche sitake expandan lakini eng kuno kobunu chaik chok Nandi County. So this is a very special episode akelenjini Professor Ishmael karibu eng show nenyo. Ako eng chitugul neisubechi ko ongetestai keshean show ake koityi biik chechang ake liken YouTube page nenyonet nebo Igere Nee Chitab Kalenjin. So ongetestai kou notok ako kongoi eng chekakotunenin. Kongoi balozi. Kongoi Janet, maimwochi bichu kityo ile kisomane olimbo Nandi beside chaik chebunu yu ko kisomane Janet Nandi County. Yes. So imeche kemwa kongoi, so kiasomane anendet sukulitab All Saints, all my primary school, so foundation nenyunet nekikararanit nalen kongoi ko kibunu Nandi County, so I know Nandi County very well too. kongoi. So Igere ile very kikisikcho Nandi balozi. Oh, okay. So kikisikcho ole kile Lutiet. Osea, so mongen ko yeku chito bo Singishu kityo, but we are fine. So kongoi nye Janet, we are very proud of you. Chaikab Igere Term Life ko biikab Nandi, so Igere ile we will continue promoting chaik chebo Nandi sikobit ketestai. Ko kongoi ngakwek tugul ko ameche kityo akurtot kokatech sokas ole mitei sikeker kele kinyorchine Nandi County. Ko Tanya nebo betutab rani notok kakinyoru guest number 57, Mr. Ishmael Rono kobunu Nandi County. Ko kimeche ikatech Mr. Ishmael.
Unmute. You unmute yourself, yeah. All right. Sama ngalo kasa komie ngasa makatak balosi akatak osea akatak chanet akatak ngole aya kukakatiet ngule Nandi County akawe kwa kongoi biga Igere Nee Chitab Kalenjin eng takset ngwong nekaotacha eng betutap rani. So lami nguno ko Nandi County akabaibait kakas kole chanet kakikisikyi lutiet. Lutiet akole nyako malo akakas kora balosi kokai chitab oli. Igere ile kakeku biikab gaa. So Kongoi Ishmael, kongoi karibu sana chitab Mnandi County. Ko osea magai kas Nandi County, so punu chai kora tamo life chai ko punu yundok. So kimeche kokilgei biikab olotok ako kitinye kibagengeishek kimeche kibwatwa akobo Optiven kibagengeit notok sponsor ni program ini kemeche kemwa kongoi CEO Mr. Washuri, tunakushukuru sana ukiwa upande wa Nairobi for you being able to promote and sponsor this program. We truly appreciate your organization and Optiven and your entire team. Kelejina kongoi kabisa. Kimeja kora kemwa kongoi eng Tamo Life, kimeja kemwa kongoi kora eng Ndonyo Mat. Ye imeja imagatan kiabwati ale Ndonyo Mat will market Tamo Life worldwide. So kokilgei biikab Nandi County kiro kele kakimakatan chai jokot kote koit ole ite eng dunia. So wakaitit kuni abwati ale chai choche kemoche. So osea ngimache koitu Australia. Kongoi eng kakwek tugul chekaotunen in eng program nenyo number 57 ne kibwa kongetege Nandi County. Ko kegere kityo akobo Nandi County akamwae ni passionately amu ni ko my county ko tinye area nebo 2884.5 kilometer square, noto ko kerge 1113.7 square miles. Tinye population na negit, according census nebo 2019, komwaat kele kitinye about 885,711. So abwati ale by now kengalale close to 1 million eng lagok chemengechen ak chitugul, lakini chemite records ko jo 885,711 eng 2019 census. Nandi County kuye kakimwa ko kekure the source of champions. Meche kibwat kele kiko produce rwoik cheechen eng emetab Kenya chemakiutye Kipchoge Keino ingamite Uasin Gishu ko kikisikyi Nandi. Henry Rono, the great legend Henry Rono ko kikisikyi Nandi. Tekla Sang kikure mabwa eng kenyisiek chotok. Pamela Chelimo, Eliud Kipchoge ne negit kongen chitugul eng ng'ony komugul kobunu Nandi County. Julius Yego chitab Javelin, Bernard Lagat abunu Nandi kora akine ak rwoik alak chechang. So kamwa tutigin chang rwoik chebunu Nandi County kelen the source of champions Nandi County. So chang rwoik chemi yotok Nandi County. Nandi kora ko naat eng ng'oliot nekibo freedom fighters. Kingoborchingei emetab Kenya katiaknatet komi kandoik cheu okot Koitalel Samoei chekimuch koresisten ng'alekab koborchigei freedom nebo emetab Kenya. So kibwoti kandoik cheu chotok ak alak chechang. Nandi County kotindoi sub-counties lo, tinye MPs lo kora kounotok ako tinye wards sosom. Economy nebo Nandi komi ng'alekab agriculture, sports, tourism. Abwati ale tuguk chekikole ko chaik, bandek, coffee, sugarcane ak alak cheabwati ale kararan kabisa Nandi County. Major town Kapsabet, Nandi Hills, Kabiyet ak olimbo Kobujoi. Tinye sukulishek 443 primary schools ako tindoi secondaries 80. Tinye university Baraton University, kitinye Samoei University. So igere ile Nandi County ko county nebo komonut mising. Meche kemwa kongoi eng kandoikab Nandi County tukatai. Tunakushukuru sana eng boisionik cheiyoe eng Nandi County. So meche takekanapte Nandi County kwa barak ko Janet teitoretech eng ng'alekab chaik sekemaketan chaik kora kwa tai Nandi County. So kongoi eng kakwek tugul chekakosubech
kilejinok anan kitocho kelejinok imuchi iwe Nandi County, mi tourism kora. Ko mi kimaswek che imuchi rutochi eng Nandi County, ako abwati ale county na kararan. Is endowed, you know, ma mitei ole yaman mising. It's very beautiful county, so I'm proud of being or coming from Nandi County, so it's very special to me. Osea mongen ale kararan was Singishu, lakini ameche alejin masire Nandi. Ko ketesetai kouni ko ameche kebe teimwoiwech Osea ile isubech akot ng'o sikobit ketou tetutiet ketepse anan kisub bandab inendet Ishmael Rono. Osea. Kongoi balozi Peter Rono, kongoi ak timit nebo county Nandi, county nebo Tukatai ak timit tugul nebo kebeberta nebo Nandi County. Asante sana. Agere notok Manu Rono kale following you live from Sojoi Boys Secondary School, kebebertab Sojoi. Asante sana jitab Sojoi. Manu Ambassador Alfred Sajing all the way from Western Australia with kemwa Paul Arab Sajing eng kabetetab the brother nanyinet. Karen Mayo go subway all the way from Olimba, Kansas. Asante sana. Isaac Mayo, Isaac Arab Sum kale following you live kongete Olimba County nanyunet, county nebo Uasin Gishu. Gongoi Julius Kibiwat Mele, gongoi asante sana. Ak biik tugul Mark Cheruyot kale chamgei balozi Osea Janet ak kimi tugul kibagenge. Daktari Mark Cheruyot kosubech all the way from Western Australia. Asante sana daktari, akot kemwowok pole timitab Western Australia. Kongoi korang boisiet noai. James Leting kale following you from Nakuru County. Asante sana. Pangela Kipkoge kale following you live. Ak biik tugul Ajiri Kirongo kongoi, akot kemwai alumni chechok tugul tikiwechi kongoi. Asante sana eng boisionik choe. Ako Edna Simon asante sana. Eric Kirwa ak biik tugul. Boas Arab Limo asante sana. Emily Chesang kalasubok eng olimbo emetab Doha Qatar. Kongoi biikab Doha Qatar. Mbeshon Dan Kwech asante sana. Oye sere. We will recognize ke proceed any Amon Jal following from Olimba University main stage. Mo University jitab UAE Taglin Jeruta Selem. Kongoi Taglin Jeruta Selem kongete Sharte kebeberta nebo UAE. So biik tugul chemito akwek cheterchin kakinam sabarit nebo Professor Ishmael. So onget ketakan choronok chekimeche koityi tetutiet DJ Swastamu. Asante sana DJ Swastamu ak DJs chechok tugul chebo kebeberwekab diaspora ak boisionik chwae yakai entertainene eng tumwek kiwechi kongoi amu you are doing incredible work. Silas Kilimo kale following the show from Meru County. So kongoi chitab Meru County. Meche as engineer sitikirwochi ile tos ibunde ano tukyobo Meru chechame biik kabisa sialdochi kora. Kocham kowaktos kole matinye soket nebo miraa. So iro maana koto boisien kole emenyu. So balozi agere kakoratak, I think much ki. Kongoi Osea ko amu boibinda chito abwati ale kiweksei akoi kebeberta nimbo Australia sitou chito bebenda inyendet itepse tebutik. Ko kora Osea kemeche keib boroini anan nafasini kotakemwa mutyo kora ne inegei eng our professor Jelogoi nekoibet agui betutab amut eng olimbo Eldoret. Kibwotin ak ketesetai eng saet professor ak inendet Daktari Winnie ak family tugul nebo professor. So kibwotok eng saet ak chi age tugul nekoibet anan biik chekoibet chamanikwak kelejinok kitsoiwo kora ak kibwotok ko mutyo professor inendet ko is our professor, is our pastor, is our mentor, so he's a lot of things to us. So Professor kibwotin ako kongoi eng ripset nekirib agui amu kiyai inye irelocate eng emetab America asimete boisiet nekimi sikobit irib agui. Ko kongoi akobo boisiet neo nekiyai ak tuguk tugul. So kitesetai kesoun ak kesochini family eng kebeberta noto bo Eldoret ak olimbo Kitale.
ko kongoi ngakwek tugul chekosubech. So kibendi ketou tetutiet akotoiwech betutab rani Hosea ko agere abwoti ale kosubkei ak technology ing kebeberta nebo Nandi County ko abwoti ale oye yewektaot ko Hosea ko inye neitoiwech. Ko meanwhile kemeche kotakemwa kongoi Kimutai Hilarious Limo ale following from Doha, Lashon Dan Koech Mondi Elgon following you. So kongoi chito Mondi Elgon, chitab koret, kongoi amu isubech katomo kekere chito nebo chitab koret, ko kimwoe kongoi akobo notok. Chumba Kipto Ian following live, maimwa ile isubech ngono, kelechinin karibu sana ingakwek tugul jo subech. Ko Hosea mongen ale teikere ngo yokikenitoot koeke. Kongoi balozi Peter Rono. Yes. Kotige nafasi ni korata mwaji pole professor. Professor is part of us, part of alumni, have part of the technical team in our program. So Professor, we are standing with you at this time in kabete tabagui aguigo we agenge ngajeka mo kigo teenage in one way or another. Tige mwa pole ugi timi tugul nebo Igere Nee Chitab Kalenjin. Kongoi biik chagere tuko ingiani. Agere Nora Jemeli kale following from Saniak Ulimba County nebo Mnandi. Chumba Kiptoi and from Adelaide, South Australia. Sang Abu, asante sana Abu, Chitab Kabikwen. Lakini isubech ngole Adelaide. Ak biik tugul ayachopchingei tot kotikowek ameche kotikeba moja kwa moja. Kora kotikibwatwok kotikenyoru ng'alyo ngolimbo studio nenyo atye siketestai. Yachopchingei kakoromit ng'alyotab musongnotet eng county nebo Balozi. Oye yoto ole katacherengan county neng'ung Balozi, lakini amang'u ale wekse ataon yo mtaikainik cheng'ering'en. Property is cheaper, is below $500,000. And this particular property is basically bare land. We only do subdivision, put the beacons, and then produce titles. That is 1 star. The second level, we call it 2 star. This is prime land, whereby we grade the roads, we put a marking fence, do the beacons, and produce titles, and this property is... Busara, kongoi CEO George Washuri, ako kongoi kora boisiet niye George Washuri ko agere in Christmas Balozi ko ai boisiet no George Washuri ko mekan families chachang ko enjoy Christmas through compressed social responsibility. So kiwiwechi kongoi Optifen. Ako kongoi kora ang Optifen Foundation. Agere kotoreti lagok chekimen chekimuch kisir lakini manyor nafas anan kitertere nolingwa. Agere kokomut lagok chechang Optifen through the program nebo compressed social responsibility komakitekanit for granted. Akile kongoi karibu. Agere kakowek tonyo. Agere chobochobi kityo kamerait sikotesekyi ketou safarit nebo Ishmael Professor Ishmael Nicodemus Rono. Kongoi kora Tamu Life ko kampunit agenge kabisa. Ngot imi Amerika kotomo ikas akobo Tamu Life, iingian kityo this program ak isub link. Professor Ishmael, ikasech? Professor Ishmael, agere tukobareke ak ng'alekab musongnotet, lakini agere kakoingian. Kongoi Evans Keitany following from Nairobi, asante sana. Pitok M Opsin chitab Olimbo Nairobi, asante sana. Labon chitab Olimbo kale following from Iten. Mnipe huyo kongoi. Asante sana. Ak biik tugul cheisubech eng program ini. So Dori Chelagat, asante director nenyo nebo Optifen Olimbo kebeberta nebo Nairobi ak boisiet neyoe kabisa, asante sana. Ngotiketestai keshe. Atikiwechi kongoi kora akobo tot nekikosirto nekobo wikit konye, noto ko chito nebunu mwisho wa lami nekishean opportunities chechang, koshean links chebo scholarship. Akagere kakomong kabisa tonyo kobun Olimbo Siena, Italy. Ako chang biik kora chetikotebe Balozi, ngap kotebena kole kalya mayotokse linginoto kokoi, linginoto kiyok chitab Siena, Italy. Ako ameche alecho koyet tiem koyesha koyatak eng simet itiem laptop. Ko ngoyesha laptop ko ngeboisie bundle icheng ole mi wifi kidogo sikosikyo Mungu ngeyat koyotokse. Ishmael, ikasech?
Meanwhile, Balozi agiloyosani much itekan offer meanwhile. Kongoi. Tebe biik kolen kaesha mayate in ngotinye iyate mule ka muisi anan iyate no kikure simet ko ui sokoyat, so boisie laptop anan iwe ole mitei ole imuchi iwe ole kumaswek chebo computer sikobit ketoretin asikobit iyat amu application kotekoni time. So agere kakoitot ko karibu oye makorumi technology ngolimbo Kapsabet County ko ketesetai kouni. Kiblimo Linas kelejinin karibu all the way from Australia, Derby, karibu sana. Frasidia Kongoi kakopet network kidogo na ionye kako kongoi nye Ishmael ngotika ikasej nguno Ishmael ikasej so kongoi Ishmael kasej Ishmael akisome biik chechang kabisa mobirchi simet Ishmael sai komi program, so angen ale biik ko so excited, so ameche kometoiwech dakikainik 30 anan dakikainik 1 hour nemi tai after yotok kobirchi Kipkemboi Kalib. Asante sana Daktari Chepkoge Prudence the surgeon mwenyewe agere isubite program kabisa kong'ete olimbo Siena Italy. Kongoi timitab Siena Italy, asante sana. Emet netinye I think the oldest building in the world nekikiteche 18 something amawek cheiso. So kongoi olimbo Italy. Nicodemus inyorwech Balozi shida eng kebebertab Mnandi County ko maana ale kalya ko ketesetai kouni ko kongoi Prudence, kongoi Caleb Kipkemboi, karibu sana. Eric Maraba mwalimu, karibu sana kobun olimbo Hungary. Kiblimo Linas abwati ale kamitei kebebertab Australia. Tekemwoe Hosea kole kotebi kole kalya ing koyokwech link nemite program kole ngele ngeyat mayote katyem koyate chito simet kelejinin ui cyber cafe akityem iyat ngomayat eng notok and then ko login yotoksei. So ako yekibendi keyoe notok you have to sacrifice a little bit, so amu ngityem iyate simet mara ko mising. So komwoiwech engineer ng'oliot no kimwoe kele ngot ko olokoet the app mising kosir simet ko kalya, so koyoche iwe ole mitei ole iboisie computer amu ngot iboisie simet amayat koboru kele ma strong simet saiti anan ne engineer mongen. So yetyem koyate simet, so mwochi bichu lechi yoche iwe ngot imeche, if you really want to go to school you have to go extra mile. So engineer mwochi bichu akobo ng'alekab apps. Unotok Balozi ngap komite apps che boishe resources ko boishe space neo, so ko lazima kora iwe icheng iiste tuguk alak, much iiste pichainik cho yoku biik WhatsApp anan i-deleten messages cho kikoek old sikobit ichengchi nafas simuch i-download anan simuch i-accessan documents ichoto. Ko chito ne itindoi mulika mwizi enda tu cyber cafe, it's really simple and easy akemuchi ketoretin. Iwendi kityongon akibile achenge Igere Nee Chitab Kalenjin eng Facebook atyo anan ilogenin eng Facebook anan iwe angot YouTube nenyo atyo sinyoru those links. So yeah. Kongoi nye engineer, so aikas kobun engineer ine ko kisomanchi ng'alechuto bo computers ako noto noe kong'eteke karon uimen, so lazima ifutan pichainik alak cho itinye cho ma necessary. Mi chekiyoku chebo WhatsApp, ko WhatsApp koibe pichainik kabisa chechang, iteschi pichainik cho alak cho ma necessary iste chotok nyekoiste kobit nafas eng simeng'ung imuchi iaplayan. Ko ngumono iwe cyber cafe ak iaplayan sukul eng boroinwechu. So mi opportunities ichu, ko kongoi Frasidia, kongoi Prudence, icheket koyokwech anan kenyoru ole kakinyorchi okot ara Maraba ole kakinyorchi information keshoni ing yo ko biik chekachepchepitu ko choto chenyoru boroinwek. So you have to initiate the process, makoi yukakekonin ko inyendet neiaplani makiaplanun, so kaikai sikemwoun singen maachek chekeaplani, you do the application yourself ako noto nemeche sukulishek
So and you have to follow up so kobit itestai kou notok ko tekikenito agere komi challenges chebo ng'oliotab internet eng kebeberta noto bo Kapsabet anan county nebo Nandi ko mongen ale Ishmael ngot ikosech ko agere ale kitinye shida kidogo eng yu ko yoto ketesetai ko Sarah Chebet following from Nairobi ko kelejin karibu sana Hosea te indaiwech kora ng'oliot nebo Optiven kakeit level nebo mongen ale level kakoitot kanyonet so Ishmael mongen ngot ikosech nguno Akasa komie kang'etin kabet stimet kakabet ndewol Kapsabet koyach konet ng'alekab network kidogo. mutyo Kaweka komie nguno. so abwati ale eng betusiek chemi tai yo kemeche kecheng backup nebo non ngobet stimet ko at least komite backup kunotok so kongoi ko Hosea abwati ale kibendi ketou Timothy Kanda following from Nairobi ko kakoiton nyo so kongoi ngakwek tugul chekakosubet taot nyo nebo rani ko inendet Ishmael Nicodemus Rono, guest number 57 from Nandi County, the source of champions and the county of champions. Ketesetai cham komwoe chu ngolen the city of champions ko kiproduce ni champions ngoliat ya koba the city kityo lakini ko chichang kobunu olinyo ole kebe the city okot ane Hosea ko nekit kora cho kimwoe kelen the city of champions. I'm part of the city of champions because kikamenye Eldoret kitegen lakini abunu Nandi so kochang champions cheu choto cheu ko Eliud Kipchoge kina Patrick Sang cho tugul cho kobunu ole lakini kaba kityo olimbo the city komeng'is ing the city lakini kobunu Nandi County kongoi ngakwek tugul chekakosubet ko abwoti ale eng betutab rani ko amu boibenda chichi Hosea ko kaikai itoiwech program eng betutab rani amu yecham kemwoe kele age before beauty anan beauty before age so kubendi kunotok so Hosea inye neitoiwech ra Kongoi balozi kongoi kona abaibinda chichi lakini yo kainetab chichi zaidi so amu karibu Professor Ishmael Nicodemus Rono ngetaune korok amu chang biik chekikokasin chang chekikokerin eng runinga chang biik cheingenin lakini an opportunity introducen ka Professor Ishmael Nicodemus Rono ibo ano kikisikyin ano otupche ang'o ako kiitaune sobet ano nebo sukul koite ole imi eng betutab rani karibu Ishmael Kongoi Hosea kakase balozi kalejin kaing'etunyege eng kemasin bo Uasin Gishu kameche amwochi balozi ngisub history nebo Nandi kole kwasubtoi ko ngisub ko Nandi korok ko kimi divided into districts lo anan emotinwek lo nekiboto Wareng nekimi Murot Tai kimi Mosop Kong'asis Soin anan ko Belgut ko mi kwenutab Kong'asis ak Murot Katam Aldai ak Chesumei komi Cherongo ak Emkwen noto mitei kwen ko ki Nandi nguno ngisub ko kiwendi amu ki baadaye ko kakochang'a biik kakosikis biik ko kingobwa kora kakobwa kiplelachek koyai kwo emetab Wareng nguno Wareng no ikose no mi Uasin Gishu ko ki Nandi nguno Hosea angen ale teimite Nandi memake kakase en balozi kakole kaing'etu kimasin lakini takemi pamoja kora ko kuye kaukas amite komasta nebo Nandi Nandi ko kakomwoiwa balozi history kidogo Nandi ko kikabwa big anan kile settlers chetai meng'ik chetai chekikabwa ko kibunu Elgon ko ki history komwoe kole kinye ko formen clan nebo Kibois ko ngisub clan nebo Kibois maana nenyinet ikose kele eng spirit anan tamirmirik ko kiindochin bichoto kibwone ko kiindochin kimi nebo Kakiboch yani a sector this bororioshek ko kase ku Kaptalamek ne ko kimi led by man named Kakiboch ne founder nebo Kalenjin master nebo Nandi section nebo Nandi nebo Kakiboch ak nyokoba kwenut nyokoba Aldai ko bororioshek chekibo Nandi chetai noto no ikose kelen Kakiboch chekinyokoba Aldai ak tugen chekimi olimbo Soit
Ko kingotestai kobwa meng'ik chotok, kingotestai kosigis biik akochang'a konoikose kiba biikab Nandi koit masin bo Uasin Gishu. Noikose mi biikab Nandi komasin bo Wareng. Ko notok amune sikamwaun ose alechin Nandi kotakomi komasin taktikemi biik toko Nandi ko ruse akoi Uasin Gishu ako nyo akoi masita ni Nandi. So keteb tebutiet nekararan kureno Ishmael Nicodemus Rono. Kikisikyo siwo ko siwo ko yuteb Nandi kilibwoni. Ko kingesikyo ko kikisicho kenyitab 1998. Ko kisicho sigik Henry Kiprono Sukut ak Margaret Sukut. Ketupche ak Emmanuel Rono ne notok kokase kakere kakotokeng'ia kole isubi tetutiet inendet ko mwalimu eng olin bo Sochoi Boys. Itinye Onesmus Chirchir ak Masi Sukut ak Manasseh Kimurgor. Kike eng kenyitab 2003 ko kikiu kebe Uasin Gishu, kebe Tulwa Mwetuny olin bo Moi University. Ko kingebe Moi University ko kibawe sukulit nebo nursery school nekile St. Michael's Tulwa Mwetuny. Ko kinetech madamiat nekikure Lilian Rotich ako mitei Joyce the late Joyce Parnom, she rest in peace. Ko kiawe Tulwa Mwetuny nursery school awe standard 1 akoi standard 6 Tulwa Mwetuny kora primary. Kingamite class 2 ko kiatkan akoi ko kingeyai test amu kimi exam kiyae midterm atya keyai end term. Kiatkan akoi ngeyai exam ko nekit ko kiacheket anendet ak my brother nekiwe Manu ak nekirubwa ko kikimi tai atkan akoi. Ko kingemi class 2 wakati nekikisomani results ko kiakoek kawaida, kiakonai biik kole atkan akoi komi tai achek. Ko kingekur position netai kele Nicodemus Rono. Kole madamiat nekekure Sally Sawe, aya pigia makofi professor. Noto wakati huo kiami class 2. Kosokyi David Meli ikoek class teacher nenyunet eng class 3 kosokyi kole pigia makofi professor. So unotok yotok ami class 2 ole kianyorune kainet professor. Atestai eng St. Michael's Tulwa Mwetuny akoi class 6, that is primary. Awe Kabure primary school. Kingawe Kabure as ibatestai eng clasit nebo 6 ak clasit nebo 8. Ko kingait testi ko kiabut. Angen ale nekit ingen ose results ole kikanyoru ndamu kiatkan akoi kemite tuwai. Results amu kiakekurena professor ako kiakase ale ami komie kabisa. Atkan akoi kingekes kimasomo ko kiami tai. Ko ki baadaye komong results chekitakwonge kot mising. Kianyoru 252 marks. That is KCPE. Ko kiamian kabisa kobek bukishek 2. Abwoti akot wakati kikituye ak chepyoso age kolecho oyie ndakoiwe tumas. Takakonin lakwet itun. Ko akas ng'oliot kale oyie kamwaita ano chichi. Ko sine kikono hopes my father kekure Henry Sukut ak my mom Margaret Sukut awekchini ko ngamu icheket kikono hopes atkan akoi. Kolecho ni ko ngasit kityo nebo iwendi to the next level. It doesn't matter that whatever you got here will determine your future. Asi satyaker ale nguyo yekai komwoe man. Nguyo ndawendi tai ak ibokimu kotos ibamekan. Ko kiwaga tuo kesomo ibasom. Kiawe ibasom St. Michael's Tulwa Mwetuny secondary school. Akinyatestai kora kidogo form 1, form 2. Kingamite form 1 ko katau anget kamach kotok talent nenyunet nebo mangen ale tos amu kiatau asoman taarifa ami form 1. Kiatkan akoi kila ngemitei kemi assembly kokachop taarifa chekipkesomani that is Monday and Friday. Atestai kunotok eng form 1 ak form 2
Form 3 ko kiawe sukulitab barak sukul high school nebo Sojoy Boys abwati ale ngen biik chechang Sojoy Boys. Ishmael pole katilin ngile kisomani taarifa chekuko chekikesir somanjin yono. Wanafunzi anan isomanjini radio. Kiasomanji kiasire taarifa kouni sana ko balozi kongoi tebutyono. Sana ko kikisomani taarifa eng kisomani kutit nebo Kiswahili. Ko kiasire taarifa nyakasir for example kwakase akobo Optifen omwa akobo Optifen. Kongachob amwa taarifa kidogo ole kiasomandoi amite high school. Kiasomani kouni. Ko kiasomani ki Monday ak Friday. Ko kiasomani ni wanafunzi komi wanafunzi ak walimu. Amu kawaida wanafunzi kobendi assembly kila saa 2 nebo Monday ak Friday. Ko ki taarifa ko kiasire asirchini kartasit atya awe tai akibasoman kouni. Naam, mtazamaji, ujambo na karibu kwenye piu letu la leo, taarifa ya habari, lakini kwanza kwa muhtasari wake. Jina langu ni Ishmael Nicodemus Rono. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Optifen ahimiza vijana kutumia wakati wao vizuri katika kuwekeza. Muungano wa wasomi na wafanyakazi walio katika nchi za ng'ambo wafurahia jukumu waliochukua baadhi yao kusaidia waimbaji nchini. Taarifa kamili. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya uwekezaji wa mali inayojulikana kama Optifen George Washuri ahimiza vijana kutumia wakati wao vizuri kwa uwekezaji. Akizungumza kwenye hafla ya uzinduzi wa miradi mbalimbali katika kampuni hiyo, Washuri aliwatia changamoto vijana kuwa na nia ya kusaidiana kimaisha na hata kugundua nguvu ya matamshi na nguvu ya utofauti, akiongeza kwamba ni ufumbuzi unaobadilisha maisha bila shaka. Rono alikuwa kwenye hafla hiyo na ametuandalia taarifa ifuatayo. Ko kinguno ko kikitinye reporters. Kikitinye reporters tanguno komi reporter ko kakitebisa eng assembly komi reporter nengete yumbo kitchen, maybe mi reporter nengete yumbo gate. Ko tanguno kangait yotok kongoka osea kokakonam osea kongete yotok. Ko balozi sasa ina ile mi kora nebo Nandi nyu ngake majit amu kakibo Nandi komi kora nebo Nandi ne amu kokakas omwae akobo boisiet nebo Pastor Joel Kimeto. Koruju taarifa kidogo. Chitab Kalenjin kakoit kasarta age nebo logoiwek ak katochin eng logoiwekab emet. Kaineni ko Ishmael Nicodemus Rono. Kakoboibochi kibagengeitab kipsomaninik chekikomanda kotes somanet ak boisionik eng emotinwek chebo Australia ak America kakwautiet nekoib alake eng ichek kotoret tienik chebo emetab Kenya mising ko chekikotien ako chetoku boisionikwak eng kakiletabgei. Kabit nito kasarta nenwach mising kongete ngerutochi Daktari Joel Kimeto ne inendet ko tienindet nenaat kot mising eng emetab Kenya. Ko kikotien inendet eng kenyisiek chechang. Kiityi kosinet kibagengeinotok bo kipsomaninik chekikomanda nebo koum rabisiek chebo teksetab kot nekichobe tienwogik eng kabwatet ak kawektaetab kongoi eng boisiet nemie nekikwai Joel Kimeto ak kora sikobit ketorete biik chemaimuchigei. Ole kiimuch koum eng kasarta netai chepkondok chemarekune 400,000. Kong'ololjin sirikab logoiwek eng oret ne inegei kokamwa nebo ng'echeret eng kibagengeinotok bo kipsomaninik chekikomanda eng emotinwek chebo sang kole tetei icheket koum rabisiek cheite 1.6 kotar boisiet notok bo teksetab kot nekichobe tienwogik. Kaibwech logoiwechotok sirindenyo nebo logoiwek kong'ete emetab Australia, Osea Kiprono. Ko balozi ko unotok taarifa ole kicham kechoptoi. Kongoi kaker ko taarifa, so abwati ale imuchi kokase George Washiri ak inendet Dori Chelagat. Airo utinye chito nemuchi koiwok marketing eng kebeberta nobo Optiven ak abwati ale kose akine Tamo Live notok CEO Janet Chepkogei. Ako sitakekas ngot ko kitun iwe ibitangasan kitokosirin KPC anan kisirin county government anan imyenote sitakisubi. So kongoi kinenen ko Osea teitestai.
Kongoi Nicodemus aira balozi alumni nebo sugulin mara isi biikab tulwa mutu. So mwawe just Ishmael guy mwawe ile kikoik transfer iwe Sojo High School and what happened in the process and ngiro ile what happened ako kiune tos share your little experience about the tulwa mutu. Kiamune simete tulwa ngetunya ko kakotaun komie akiwe melen kale ya Sojo lakini ara kitapita stack taarifa ngolina nan kibekyin tulwa ngetunya. Kongoi tebutiet ne kararan no. Kisawa Sojoi ko kimi my brother nekekure Emmanuel Rono ne noto kora inetishe eng nguno eng Sojoi Boys. Ko kiatkan akoi ngonyo Emmanuel kokere kicham kokere ngamaya kicham aperformeni kiaperformen komie eng tulwa mwetuny, lakini kouyo yeingen ko mi tofauti between chito nekasoman eng sukulit ne notok ne itesetai kityo isomani ne kasi neboisieng'ung ko isoman iwe ibiomisie iwe kanya isoman ak ibiunkei iru. Ko kingonyo Emmanuel amu my brother ko kimi Sojoi kikure Emmanuel, ko kingonyo nyikoker kole anguyo makoi kiakiligei mising, kikere kakimunet natieme akim ak time nematatya anyoru, ko notok amune sikityi kolecho oyie angama inyone Sojoi. So in other words Ishmael kele kemang'une day school ak iwe boarding school. Kakere kemach ichililiot. Sukulit netai nekikataune ko day school. Ne notok kikase kole mayosea kolen kimitei. Ko day school akot nguno kotiko day school. Ko eng yekai kimakenyu eng tai ko kiameche awo boarding school, lakini maitye makisiek. Ko yekase kianyoru makisiek 252. Ko kiatyem sukulishek mi sukulishek chebo boarding kiatyem asomote lakini maityi. Ko kolecho my father mami ng'ala imuch itestai atya isubi kimung tai yo asiko kemeche boarding kotikosik iwe. Ko kingami form 2 kosik konyo my brother ko kakosich maket nebo akot awo Sojoi asip kemi tuwai atkan akoi. Kosik makimu komie ko kalechi my father chamwa ameche akim kabisa nebo anyor makisiek sikosich pkianwo awo form 3 eng Sojoi. Ko kiakimu man ak asir eng makisiek chekibo let ak awe sukulit nebo Sojoi Boys. Ngawekchi kongoi kora masir yotok, awekchini kongoi former principal John Koros, awekchini kongoi Mais kora amu icheket chekinamanwa eut kora kiribo. Icheket founder members cheki supporten my dream ne notok kibo journalism. Agere kota dream ko maybe ko ki another way ne kiakotok talent nenyunet. Ko icheket Mr. Mais neki deputy ak John Koros neki principal ko icheket chekitoreto. Ko kingawe Sojoi Boys ipketuye ak principal the late Noah Kerwa Mayo. Ko betut netai nekikawe ipkokero ara Mayo kong'ete barak akoi kapkelien ak Rori. Atya kolecho sinyeinyorwo eng office. Ko koyasatebekei ale ara kamang'u kimasin anyoru. Tos kachengsete kiwekta kokeny ako kimasin takinu tos mi makosa nekakotestai. Ko koit jioni awe office. Ko nyapawe office ipkolecho oyie kakerin kole akere ale ngomaiya anguyo tos ieku chi. Komalechi kele tos aeku chi eng or ne. Kolecho kaker kole uyo mi talent netinye. Alechi tos talent neune, kolecho itinye talent nebo siretab kitabushek. Alechi oyie kaimwa manas mwalimu katomo akany arap kiyotok. Amu eng ole kwami kimasin ko kwatau asoman, kiasomani taarifa akoi ko tos tomo anai tos nomegei ng'alekab journalism ak sirisietab kitabushek. Kolecho matasirekei kiy. Kolecho ara imeche atoreten ano, alechi toreto kole imuktoi, tos ikere koyama yame itoretito ano. Kolecho imeche isir kitabushek, alechi I'm very ready. Ready kabisa asir kitabushek. So kolecho sawa ngaibot emet. Akwo Nairobi, telet Noah Kerwa Mayo ipkoibwo kamusi, kiibwo kitabushek chechang. Akolecho orochu.
taikonyine tauas sirisietab kitabushek. Ko yotok ole kiataune asir kitabut netai nekikikure kitabushek chetai aikase werevu wangu. Ni kitabut nekikasir kora nekekure kauta, kimekorofisha. Ako mi kitabut nekikasir nebo Kiingereza The End of the Beginning. Angen ale imuch itebena Hosea anan itebena Balozi ing yo ilecho kitabushechu werevu wangu ko kikesir amune, kauta kimekorofisha ko kikesir amune, and The End of the Beginning ko kikesir amune. Ko ngawalun kounotok amaitebena, mameche akeny itebena notok kishawalun. Werevu wangu ko kikasub Riwaya, ko kikaker sobet ole kiabunu kong'ete ami class 1, class 2 kounotok akoi yotok ami high school. Akoi anyoru kainet professor kono Madam Talisawa ami class 2. Ko aketu sobet asaker ale aker ole kikoibwo komutwa kamuktaindet ibaker ale ngabo maana itinye chito ng'omnotet ako ndametinye kiy. Ko naikere kiasir ng'olionde kitabuno kikakile werevu wangu, iboru tuguk ako ndametinye kiy ak itinye ng'omnotet koboru kole nga tos iyai kiy nebo maana, nga tos ibou emet akot iboune ng'omnotet akot ngometinye kiy, nga tos iwal kiy kotakoi koek kiy itinye ng'omnotet akot ngometinye kiy. Ko kitabunotok naikase riwaya nekikikure werevu wangu. Kitabut nebo oeng nakamwa nekikilen kauta kimekorofisha ko Balozi. Kauta eng Kiswahili kai ko fumbit naarureni naikere komi oret anan komi atkan akoi naikere. Ko kikamwa kauta kimekorofisha yani ngap atkan akoi ikerekei chito kuyo imuch ko metinye kiy anan kikaboishe example komuch iwendoti atya konyo chi netinye karit neo akenya kwa speed kotko komong kifumbino akonamin, komuch inerech akisus siyet. Ngyebisus siyet ilechigei akine uye kaiwo kuni yekero ni mutai akine atinye neunitok. Ko kikaketu sabor ale tuguk cheimuch koagis anan tuguk cheimuch koaun chito, lakini eng nerekek chekenerech isuse siyet ilechinigei ameche akine kotko mutai aeku chi. Ko kauta kimekorofisha. Ishmael, pole katilin mameche atilin kute amu kaimwa kobo kitabushek somok. Uni kaker kitabushek somok. Teimi secondary au kaisir kitabushek somok? Kami secondary wakati. Yeah, usually kesir kitabut komaki ne rahisi. So, you know, like in my lifetime, ane atinye kitabut agenge ako that took me forever. So, kitabushek chu ko kesir ibi publishen anan kesir kityo isir exercise book. How are you able? Kiyaito ano imi sukul were they published anan kike publishen kitabushek chu? Amu ngotite imi secondary au kaisir kitabut, ko biik alak kobendi kait university ak netomo kosir kitabu. Kesir noto agenge, it took me forever amu ichenge information tukyo tugul cho. How was it possible for you kotkote isir imiwa ukesirche kitabut anan kikipublishen kitabushek? Kongoi Balozi tebutiet ne kararan. Angen ale much kora itebekei ile kimiono time kinyoru ndano chito kasarta nebo kosir kitabushek, nyorundano kasarta nebo kosir taarifa lebokosomoni eng tai yun. Ko Balozi kameche amwaun alechin kilekit ko kimarue. Kingeba ko kiasomani akoi saishek kasarta na makat eng yakibendi yakait koba lagok games awe lab. Kikakikoshin ak lab technician kotko kiakokona kifunguet. Ko kicham kokona kifunguet awe batebe ng'ony asir. Yatinye kitabut A4 asir as chemami yani kenam ibwoti tuguk cheko boibot. Ko sirishetab kitabushek ko kit age ne funny ngotko kesir abwoti ale ingen ngap kotebekei chito kole inomchin ano history, inomchin ano story notok kisire.
Bakasoin katebena daktari kule daktari John P neki nebo ng'echeret eng nat ako kotebena inda kolecho ang kiatyeme asir kitabu kikotyem kosir kole kichal koit akot pejit kichal komong ng'alek ko sikomong story noto ko ya kayoitinye passion iman nebo isir kitabushek komong'u ng'alek ichegei ko kimuch aru kemboi komi mutai karon ko kabwat tugun kakwa ki neu karwotitoet lakini in real sense ko tuguk chetesetai eng sobet ko kingoit wakati nebo games kokono kifunguet lab technician awe ibatab ng'ony asirchi kitabut asir kounoto ko kiasir kounoto kitabushek somok choto kikase werevu wangu, the end of the beginning ak kauta, kimekorofisha amu kimatinye ng'omnotet nebo publishing ako kimatinye kora kimnotet nebo aal laptop, kimatinye ng'omnotet nebo aal tuguk chamakotin ko kiasirchi kitabut atya tun asom secretary nekibo sojoi akaweku kongoi kabisa Madam Janet asome alecho yie taibanwa tukchu komong koek kitabut ko kitaibanwa komong koek draft copy ko kingekakoek draft copy ko kityem kibet amu kikakas kele kimi kiakilen piracy imuch tun korepenen chito copies chu akipkoboisie alechigei mameche kochang'a ngang'et ak draft copies kakewal ko adestroyen the 100 copies akang'etu ak draft copies wakati huo ko ki principal amu kiakosirto the late no Kirwa Mayo koek principal Alex Tanui ko kokono support kabisa kora Tanui ko balozi kiit kasarta nekiit konaak sirishenyu nebo kitabushek ako eng kitabushek chotok somok amu kimatinye naet ko kiit ketwekwech kot kebe wiya ako kiba kitabushek chotok keunek cho ikase kelen keunek chebo yani ukele piracy amu kimatinye ng'omnotet nebo kipublishen ko kiit kotwekchi nemameche amwa ako kikiib kounotok ako ki baadaye anyoru report kele kiba kitabushek chotok kikipiraten so tomo anai totyeme achungusian ale tos kipublishenchigei chi anan ma publishenchigei chi kounotok ole kibendita as kitabushek somoku kauta kimekorofisha neki werevu wangu neki novel kauta neki riwaya werevu wangu ko riwaya the end of the beginning neki novel ak kauta kimekorofisha neki Tamthiliya ko balozi mait kepublishen kitabushek chotok. Kongoi Ishmael, agere kasarta kowendi ko totyeme kora arib ing yu ale ing ng'alechu tugul chu iyoe chu iborye kitabushek imite chu imi taarifa imi sojo abwoti ale imi form 3 kikoi ako kemong'u ing yun ak 252 points kemong'une ing yun taketyeme kora kerib kele kikoi anyun keit asiyai tiemutik chebo koike ne anan inyoru ne akomutin ano choto osea. Kongoi balozi swali tebutiet ne kararan kot mising. Kingatestai eng sojoi ko maboru as kora very strict my brother kiagere kangap ko kararan itinye brothers che atkan akoi ko kaitoni kulenen katauni kingawe olin kora komach amu kwanaite ingen day school atkan akoi koter saishek chekeng'etos ko kingait olin komach ipkouit agere kakeng'etyo saa kumi agere kakoek tugun alak ko kipkokim my brother Emmanuel Rono kong'eta koborchigei kong'eta kokaidan akolecho kitobwan eng yu komeche koekei ni kitobwan eng yu komeche koekei ni akoi yekimait kingokakoba kitabushek chuk chotok somoku kobechi eunek chekibo chi ko kikanyoru report kele my university fee anan anyoru scholarship kiakoit kikashe keassuana kabisa amite high school kelecho mi scholarship netite inyoru tun yeketar form 4 kelecho nyeamonjinigei university neiwendi ngo Kenya anan ko emet age tugul akinyoru scholarship ko kingoe form 4 balozi ko kiakimu kot mising amu kiatinye maket
nebo asimasich mutai akosan matanyoru scholarship nekakepromiseno. Ko kiatar form 4 ko kakimu komie akanyoru gradit nebo C+ nekibo 52. That is the entire 2015. 2015 ko kiai form 4 komang results komie akanyoru grade nebo C+ nekibo 52. Ko kiaboiboichi kot mising amu kiwalak kingisub eng nekitai ko ki 252 ko kitai make kot mising, lakini ki baadaye kanye komang chu kaker ale kaiku qualified amu kikakilecho tai kityo inyoru a direct entry nebo university, your scholarship is assured. Ko kiakimu aborchikei kianyoru kunoto daktari. Angen ale daktari balozi, angen ale much kora iteb ile tos kitanyoru scholarship notok ko kimutin ano kinyoru scholarship anan kimutin ano anan ako nyu kokeny ko kitabushek kakoba chu kai somoku, so kikoi kotekesir alak anan kibekchi somok chu kakoba chu kele kiipchi. Kangen ale menye akon tebutiet kora notok kele tos kitanyoru scholarship ko maityi anyor scholarship kora. Nekamwa ile kamameche atiny yotok eng nguno, manachi kotatinye eng kenyisiek chemite tai. Maityi kora anyoru scholarship. Ko kingatar form 4 ako kakoba kitabushek amu ki baadaye nyatorchigei chito nekikakiipchi kolecho uyie kiba kitabushek chotok kikichor. Ko kanyoru report kele uyie uyo rahisi kiba kitabushek amach abet kamang'unet kumata, yani I lose hope kabisa eng sirisietab kitabushek. Ko kinyatebi for some time, that is in the year 2016. Kiatebi mang'etin masirishe amu nekit kiasoyan asire kitabushek. Kiatebi eng kasar nakilen uyie aran koto kwasire chukoche ako koba amatokotoreto oronen scholarship neko suppose anyor komatokosikyi anyor, ko tos ne netos testai. Lakini kitestai kora sigikchu kokono kamang'unet, testai kokaidan akolecho uyie mesich wasiwasi, kolecho ngokokoba choto komelen ile kakiibenen kimnotet nebo koteisir alak. Ko wakati huo 2016 katare ko kimi my brother University of Eldoret. Ko kiaker ale imuch kouit sabet kidogo eng sigik amu ngot kele kawo anendet university akolipanwa parallel amu kicham koshugulikani icheket kabisa, kilipanchin my brother parallel. Ko C+ ko ki mpaka iwe parallel. Aker ale ngot ko awe kora parallel ako mi my brother parallel koeku a burden eng sigik. Ko kiatebi for some time nyawe kamache saek journalist. Kaker ale kasich maket nebo aek mwanahabari. Ko kinyawe Moi University, yanenda nekibo aploni ipaplan Moi University, ako kiawe akipkekona kartasi admission letter on the same day nekibo aai journalism and communication. Ko atkan akoi balozi achame aae research nebo tugul yakiteboti kele amai ng'olyo ipotebe alen tos une. Ko kiateba bich kole bich aeng somok ko ngangap inyoru chi sine nekamwaun ko kameche kotoretin, ngap inyoru nekamwaun ko kamamagun. Ko kinyatebate kora kelecho kolecho chi ara ngiyai journalism iwe studio ini koni ak ni koitwa, kolecho studio ini koni ak ni. Tos ne ilya mutai ng'alekab kasi, tos ne inomchi ano. Amache sachoran ale amache achokan ale nguyo akatamwa iman chi awe journalism atya mutai kolecho studio inemi aitu kwan ni nebo aeng ak ni nebo somok. Meche ilecho mi biik chetomo kwai course notok. Kolecho ndechungusani nguno meche ilecho mami biik chekikwai that course chetom konyor kasi. Nyatebi akere ale kokiba at some point akere kuyo kata discouragean at some point, akere kuyo imuch komwa iman. Ko after kingap kemwoiwo kunotok amach awal coursit, nyawe teaching, amach awo teaching. Ko kingamach awo teaching amach awo ng'alekab English literature amu ki Kiswahili ak English
ko kichechuket kabisa akot eng high school primary kingeba much kelenoten tugchun alak lakini English ak Kiswahili ko kichechuket nyalechigei ngoto kamwa na teaching nyawe as English literature nyaweke kora Moi University ipkekona admission ko nyabaitu nyabwat as kora ale anguyo kacheng sakoch boisiet nekim missing sigik amu mi my brother ngakawek kaibatil ale ngoboib admission yan tugul kotokomi eng kabwatutik kyuk ale ngomi my brother nemitei university nyalechigei nyaker ale akoi atulian kidogo eng kenyitab 2017 balozi ko kimi some vacancies chekikakiadvertisen eng county nebo Nandi ko kiaplan ako ngawekchi kongoi kora kabisa serikalit nebo Stephen Arap Sang governor nebo Nandi amu kingaaplan kekona boisiet eng Nandi county kenyinoto bo 2017 ko kinganyo as Nandi koyach nyawal umatay kosit nekimakat nenoto kimi in my dream noto kibo journalism and communication nyai kosit nebo human resource management ko kyai kosit noto bo human resource management nekinyo enrollen immediately aka enrollen ngakyatinye C+ ko kinyo ataune diploma amu kyameche anyor kartasok eng haraka ko kinyo ataune diploma akatar kora ain enrollen degree nekwatare ain eng bachelor of commerce so Ismail ngalechu tugul chu iyoe imitei imnyono nguno kainyo Eldoret kaityem iaplan iwe journalism komaiwe journalism ing katikati iaplan kasi so keaplan kasi inyoru kasi kongemi kasi itau iwe sukulis anan kibitau diploma sitestai okoi bitar university kinganyoru kasi immediately ko atkan akoi kiatinye maket akot nguno atinye maket nebo komong kainenyu nebo aek professor ko ki baadaye nyaker ale angaek oret nekayat Mungu amu ngotko kwasich reria eng sigik aker ale amu tesetai somesani my brother eng parallel amelen ile katinye kimnatet biik chekikimu akichek ko kinganyoru kasi nyaker ale mataker ngacham ikase biik atkan akoi kolen isomani chito asinyoru kasi ko kinyaker ale nyorunetab kasi eng anendet ko ameche koek oret agenge nekayotwo Mungu asasomesanegei ko that is why kinyo enrollen as immediately ami kasi ko kakesira kasi Nandi county ko kakosira governor Stephen Sang Nandi nya enrollen ko at that time ko kimite Masinde Muliro kitokomi Kapsabet campus ale kengenya boisie ngaboisie opportunity noto kamurikona ko kianyone kasi kawe kasi ngete sait 2 akoi sait labo sait saa 10 asom rusa my boss ale my boss oye kamwa jumta class ko kikaswa my boss director nebo HR kikure John Keter ko kikaswa akawekchini kongoi kora amu kichame somanet ko kiatkan akoi alechi oye kaonye class kole inoe chumte ko kiachumte akaborye ko kinga graduate kora eng diploma nya enrollen immediately commerce nenoto kwatare aindo akameche enrollen kora ko katar aindo akenyi graduation ngabwati ale graduateni kora konekit aka enrollen kora masters immediately amu ameche kainenyu nenoto kikekona matkwo buch ameche kotaeku professor so unotok balozi kongoi nye Ishmael ko iwendi biit yotok yoku professor kakikeshi yoku professor nekikokonin kityo but you are headed there ko Janet kaisubu Ismail kameche kora site iteschi sikoteb Janet tebutik chemeche koteb akameche kote iteschi ile kabekchi kitabusiek chu kai somok anan kiwei kotinye ketes alak so Janet testai eng yoto so neun kasarta Janet Kongoi Tonyo ak biik tugul chetakosubech abwoti ale ongetestai keshan show ak liken
sikoityi biik chechang. Ishmael, kamoche atebenen kora ale kemwa ile keni enrollen second degree nebo commerce. Kabun ano interest nebo iwe another course imetenin anan kolya si enrollen a different one. Atya siwalu kora nabo nakakoteb balozi kole tos kitisir kitabushek alak taisire alak ako tos kinyorchi ano kitabushechu. Atya kora ko simwawech ile ang nguno kakinyorchin ano ako ne boisiet neyoe. Karibu. Kongoi. Kongoi tebutik cho angen ale mesiteb kora kunotok ile tos kiamune sang'et tenya ai course nematakoek nekinye nekibo journalism amatinyawe nekibo English literature aek mwalimu. Kesira kasi ko nekekasa amwa atkan akoi ale kararan amai ng'olyo awendi atebe. Ko kingesira kasi ko kinyawe under department nebo administration, public service and e-government. Ko eng department nekikanye kinda ko kiarikchini human resource management officers atkan akoi. Kimi tugul ketoreti ak human resource management officers. Ko icheket chekakaidana kalecho oye ngamayoe this course ara amu kikatebse alechi katara katalya kanyo kuni tos katateboe course nenin kouni. Kolecho oye ndakemukokse kai ko katakararan kokeyai course nitoni amu kimi tuwai tugul atkan akoi. Ako kiakere kora boisiet ole kiyoitoi amu ko kiaker kora ipacham. Kiaker nebo human resource management ole kiui ipacham. Ko noton nekichera kotko yetaai course nekibo human resource management ak ai bachelor of commerce. Ngap asise kora atebe kale tako possible mabeku matinye kwalechini yoindo koye ngomatinye mwisho ng'alekab somanet. Imuche kora nyai nin as a backup noton nebo journalism and communication as a backup asitun akine atinye ki nakasege alen ngakimatai that course ko kyai ngakimatai atkinye course notok koron konyayai nakokaigei ako ndawendi short courses chebo journalism and communication. Tebutiet nebo aeng ko keteb ile tos kibek kioto sirisietab kitabushek ko mabek kioto kinyasir kitabut aindo kowi komi kitabushek che kiasir ne kitabut netai ko nekokipublisheni aindo kitabut kauta kikure Mwendo wenye Busara kunoto ko riwaya kungisoman Mwendo wenye Busara kukale riwaya inayosimulia desturi, mila na uongozi wa Mnandi. Ako kwasir kora kitabut nebo aeng nekakile Najivunia kuwa Mnandi. Ako mi kitabut nebo somok ne notok kaborchinigei kepublishen eng konekit kitabut nekikure Tamthiliya Kabuti la Daktari. Ko Kabuti la Daktari ko kitabut namang'u ale wendi kot sikobois eng high schools kiboisie chotok komie koek set books ko notok kitabut Kabuti la Daktari. Ko mameche amwa akobo Kabuti la Daktari eng nguno amu notok kotokoi publish mitei awekchini kongoi my publisher kikure African Ink Publishers. African Ink Publishers wananifanyia kazi mzuri na nawashukuru kabisa. Tesetai koborye kopublishen notok ko kitabut nekwabwoti komang eng betutab amut nekokepublishen kakenyi kityo koit Kapsabet ko kitabut noikere kale Najivunia kuwa Mnandi. Ko kitabut nekokoit ako kialonchen eng tarik 31 ko kitabut nekikure werevu wangu nenoto no ikere eng yo kale riwaya inayosimulia desturi, mila na uongozi wa Mnandi. Amang'u ale imuch kotebegei chi kole tos kikebwat ne ane sikosir akot kitabushek kunito nekikomong kitabut Mwendo wenye Busara ak kitabut Najivunia kuwa Mnandi amu mameche Kabuti la Daktari ameche nyekeng'alale in the next interview. Ko ngamwaiwo kitikin akobo kitabut Mwendo wenye Busara ne notok kokomong. Kitabut Mwendo wenye Busara ko ngiwal ng'oliot Mwendo wenye Busara eng Nandi uyo kale bandab ng'omnon ak ng'ulotyo. Ko kiaboisie kitabuni asiabor tugun chechang chebo Nandi. Ngitoben eng cover page nebo kitabuno ikere ile mi chi neos
nekenguruch kole akanam metit kijanayat neming'in. Mangen ale tos ngitoben kole itebegei chi ile tole tos kikatepse ng'olyo akui kijanayandani kakiwolchi eng oret nekararan kotko baibait akui akoberur anan tos kikatestai ne. Kokamwoiwo kalecho ngiwal Mwendo wenye Busara kokale banda nebo ng'omnon ak ng'ulotyo. Ko kaboisie kitabuni amune kasir Mwendo wenye Busara amune. Kasir Mwendo wenye Busara asabor bororietab Nandi. Abwoti kingemitei kemi high school ko kikiyai akot kitabushek kikiyai The River and the Source. Ko kingisoman iboru ikere mi kitabushek chekisoman ikere ile iboru kimila ak atebet nebo bororiet nebo kabileshek alak. Ko kiaboisie ni abarta akine bororiet nebo Nandi eng Kenya. That is why kiaboru ale riwaya inayosimulia desturi, uongozi na mila wa Nandi. Ngamwa kunotok ingen balozi ile anan Janet ak Osea ak biik tugul kokoso kongen ole ngisub ko kimi atebet nekibo maana eng keny nekibo kamanut kot mising eng keny ne nekit kikoutie biik eng kasari. Kikitinye tanutik eng keny chemabwoti che nekit ko kikomach koutie kijanaek akimach ngisub sine ko nekit ko biik chobo ibinwek chukakoekitu ko nekit kotukobwoti. Lakini angisub ibinda nebe nguno ko nekit makongen tugun chechang. Ngisub kora komi tuguk ngang'alale etanutik ko kikitinye clans cheterterchin. Inyoru anendet abo Kiptapkei. Ngamamwa kautya amwa ale abo Kapchemurungu kikisikyo Kapchemurungu ko tiondonyo ko Kiptapkei. Ko Kiptapkei komi tugun chemakiyoe. Kiptapkei komakikone biik chebo Kipkenda ak Sogom. Kiptapkei ko makitache tiony age tugul newendote eng ng'ony. Ko those are the rules. Kiptapkei ko kimakoruitos tugkyok biut age. Ko chotok ko tuguk chemabwoti ngot ko tokongen biik eng rani. Kongoi Ishmael, ko simakitestai amu simakiib kasarta nekoi. Ko tebutiet neameche ateb ko ioldochin ano kitabushek chu? Who are your customers? Ako like yekaisir kitabushek chu ko sioldochi ano, and how do you market them? Who are your customers? Itoketoni ngo? Sawal notok ko ngatar ng'oliot nekaboru kamwae ale kaboru atebet nebo Nandi eng tugun chechang. Kiaboru ole kiu kalokset, kiaboru etanutik, tuguk chekisapos keyai ak tuguk chekisapos keyai. Ako kiaboru amune sikimeng'isie biik. Tuguk cheu chotok chekingisub eng kasarta notok kibo tai ikere ingen biik ketebegei kelen amune sikomeng'isie biik chekibo tai eng keny wekeny. Ko amu kitinye tugun chekikisubi, kitinye tuguk chekikilen masapos keyoe ni, masapos keyoe no, nesapos keyoe kouni ak ni. Ki atkan akoi koteptos biik ko kitepto ano ak komi ak biik cheechen, tepto ano werik komite ak biik cheechen. Ko tuguk chotok che kiaboru. Eng kitabuni kora ko kiaboru kandoinatet ole kiu nebo Nandi kong'ete let olin akoi kebore Koitalel. Ko kiaboru ngabit ile mengen biik kole kikakibar Koitalel ne nekikatestai asikoit kebore Koitalel. Mi biik chekikakibarta Koitalel che ikere cheboto akui nenyunet ne noto neki waziri mkuu noto kikure Kiptabul arap Chemurungu. Kitinye Kiprandej arap Mukundu, Nyokosei arap Chepkulei, kitinye Kipnamemet arap Marich, Samoei arap Sato Komogor, arap Chepkimom Kamong'u, kitinye Kipkigen Barkwanga Bachoro, Chepkwony arap Tobendo, Kimengich arap Uraru, Chebung'ung'on arap Chepwai, Kipkutei Kiutany, Kipruto arap Cheubei, arap Sirtuk, Kiptaikut Kesentany arap Aroswo, Turtan arap Koisamo, Chesain Chemurumet, Kibekelek Cheptile, arap Oria Letang'wa, arap Cherotei ak arap Rotuk. Ko biik chotok chemengen biik kole
Kabenyoru chito ikase komwoe kolen abakot ni amengen kole tos ne Ismail, nekikatestai. kinyorchin ano in kainaichu, you know, I mean, you're a very young fellow. Chito ne mining ibendab Hosea. I would say you are probably the age of my children. Ko kinyorchin ano research chebo ngalechu. Ako kararan ameche abaibait kabisa, and I will be more than happy ane ak Hosea ak Janet keal kitabuni, because I like the information that you have. Ako mi scholars kora je mi sang yun je wogot Dr. Kipkoech Sambo. I would suggest you get to meet him in Golimba Kericho. Meet the professor je logo iki ko sirako. He's very interested in tuguk je uju kora ju muay ju. Ko tebutye na teben ni kinyorchin ano nye information ju ko ichita ne mineng. Ako ngalechu tugul je kakemwa ju ata kitabushek ye jo kaisir nguno amu kalen asubing nyu komangen ale kait kitabushek ata katamwat kalen in kasir ko ni agenge ne kokie kasit, so imi ata inye nguno, how many books have you written? Ako kararan amu mi biik chemengechen cheu inye chesirishe, because kien korojoni biik kele ungedocumentan ngalechu situn komitei. Ismail. Unoto. Kongoi balozi eng tebutiet no. Chamwa Ismail ama iwalu. Kilya siamuan isire Kiswahili ama isire Nandi? Ako ngalechu ko Nandi. Ana ma isire. Kongoi. Ngawal tebutiet nebo Janet korok. Kisiasire Kiswahili ama asire Nandi? Ko ngisubekei eng kitabuni ko koiboru tugun chechang chebo Nandi. Kobate kameche koit akine konai biik chebo emetab Kenya akobo bororietab Nandi. Ndakakasire Nandi neke kebor kole kata inyendet chito neibo Nandi nekata yoche isoman kitabuni. Lakini amu kasire Kiswahili ngo kami chi age tugul nebo lugait age tugul kosikyin kosoman akonai akobo bororietab Nandi. Ngo mi chi age tugul nemeche sana ko kandoichu. Ko ndesomani kitabuni angen ale ndetaune tai akoi let yun, ko ngokemeche iegu kandoin eng emoni ko mabwoti ngotko amu ng'omnotet nekaicheru ngorit yotok angen ale much iboisie kotindochi biik eng oret nekararan. Ko kiameche keai kunotok amu mameche asikoek, ingen ile Kiswahili mamache asire kora Kiingereza amu ngap inyoru chito nebo kutit nematekuitos tugun chechang eng kutit nebo English. Ko that is why kiasire Kiswahili asikobit koityi bororioshek tugul, koityi konai emet tugul, konai kabileshek tugul chebo emetab Kenya akonai akobo bororietab Nandi ak bororioshek alak. Ma Nandi inegei, ngaiboru eng yo kole Nandi komitei alake che neighboring ng'alale tugun chechang akot eng emet nenyo nebo Kenya. Ko kiabwat akine ale ngotko eng high school ko kiyai che ng'alale akobo bororioshek alak ko kalya kamatunet akichek kotko soman biik nenenyo ko mangen imuch sine kotom koit kiwango kitabut notok nakilen tomo anale necessary requirements kone asikikoito kitabut wo keyai koboisie koek set. Lakini angen ale ngotko mi kii nemakat anan ko ngotko mi kii nemakat kewale tugun tutigin kityo akobois kitabut notok kokaek set akot eng high school akoit konai biik chechang eng emetab Kenya akobo bororienyo nebo Nandi. Kakateb balozi kole tos kicherune ano anan ng'omnotoni mitoni ko kinomchi ano. Ko ni kakamwa eng tai ale cham amae kiy ko kateb ale tos kataune ako tos kataune. Ko nekit ko kiawe awekchini kongoi boiyot Agui Arap Talam ak Arap Samoei, ako mi boiyot neking'om kabisa nekikosirto nebo Nandilis nekekure Arap Maswai. Ko ngisub boisiek chotok chu kibo keny akot Agui nenyunet nekikure Richard Arap Lagat ko nekit kotinye history komie nebo bichuto chu kibo keny. Ko nekit kiawe, kicham awendi ko kang'et eng kapkasi awe olimbo Ilula, mi alake chemeng'une Ilula, mi alake chemeng'une Nandils, komi alake chemeng'une Siwo, komi alake chemeng'une Mosoriot. Ko kiawendi ak kitabut
ako kiawendi ak simet asingong'ololi ateche ak asire. Ko koinye kaitu ole ande ale kakamwa kale tos kiuni kikalya tos kilyon. Ko ki baadaye nginye kisub amu kiawe kotait koitalel Samoe Musiam ipkekona kainaik ko kingalen ara ko kimakoite yundo kotomo maite kainaik amu ngekas eng biik chekikakibarta koitalel arap Samoe koboto chepyoso nekimi yoto amu kimi tuyet noto kibo let komi kwony nekikonyo nekikakoetu nekikowo yoto. Ko ngisub biik chekikakibarta choto ko cabinet ko ki 23. Ko kingiwe komasi awe Musiam noto bo koitalel kitom konyor matinye kainaik ako tugul. Ko kingenyatuye ak kainaik choto kikona boisiek amu kikamwa komwoiwo komasi komwoiwo alake. Ko ngiyabatuye konyit 23 kyakikose alechigei ko ngonekit ko accurate ako kinyatebate kora kemwoiwo kelecho kiu noto. Ko noto kole kianyorundo atepto nekibo keny nebo Nandi ako noto kole kiasirte kitabuni Mwendo wenye Busara. Mwendo wenye Busara kotinye characters mi biik ngisub nguno ikose kole miano. Ko Najivunia kuwa Mnandi koboru tuguk chechang zaidi kosir chemitei kitabut nitok Mwendo wenye Busara. Kou ye kaukas ko kokipublisheni kitabut nitok eng wikishek karibu 2 chekokobata kitabut netai. Ko balozi tomo anyoru market komie nebo ng'alekab aldaetab kitabushek. Kotatyeme amu kokipublisheni eng koindo kotatyeme akine acheng market kotiketieme akot kora sikeng'alal ak Hosea komu koleino komi biik chekokomwa chechang eng kimasab Australia. Kokwalechini siketyem kenai kele tos itundo ano kitabushek chutok Australia ak ketieme kora kenai kele tos itita konyorundo ano biik eng emoniton chemitei emetab Kenya. Ko meanwhile ko biik chekomeche ko kokobir simoshek ko inalonjeni ko kokatach biik ingalonjeni kiatakate biik kole ako kebwa ko kingobwa ko kial kitabushek chechang kot mising ako akot ain akoi ngasisekun ngabasis kole ino chito ami yu kole kobir simet kolecho kameche kitabut alechini meche ngiro imeche Najivunia kuwa Mnandi anan meche Mwendo wenye Busara kolecho meche Mwendo wenye Busara kekashindosi kolecho amite yu kole kiyokto as a parcel anan komwoiwo ngokameche aipchi. Ko daktari balozi tatesetai ak sirisietab kitabushek kora mi chekwasir kitabushek chekwasir nguno kokakase keteb kele kitabushek ata. Kiasir werevu wangu ami high school noto ko riwaya. Kiasir kauta kimekorofisha ami high school form 3 noto ko Tamthiliya. Kiasir the end of the beginning ami high school noto ko novel. Ain kwasir nenito ni komang'u Mwendo wenye Busara nenito ko riwaya. Kwasir Najivunia kuwa Mnandi nenoto ko riwaya. Kwasir kaputi la daktari noto kekase alechinen mitei pejishek kidogo chekokong'et sakoito ako kitabut noto imuch kobois akot eng set book eng high school. Ako mitei kitabushek alake somoku chekwasir chemameche amwa title eng nguno ameche sikomong eng arawek tutikin chemite tai yo. Kou notok balozi. Kongoi, so agere ko kitabushek karibu 9 chemite yo. So pongezi young fellow ako kararan komi biik chemengechen cheu inye cheibwoti tuguk cheu chu siko documentan. Ngedocumentan kotun komitei akot ngomaimi ko part of your legacy. Ko ketesetai mangen Janet agere kasarta ko kakwo. So kotomo akur Janet ko imuch komi biik chekakoker keker kele kiptoiyot itestai kabisa kijanandani tesetai atsire kitabushek ingen ng'alek cheechen tepse boisiek ak tukyu tugul chu. So ara kiptoiyondoni ko kikebuken anan tokotomo ako what are the limitation amu ingen tugun chechang ako tokomining chito. So imuchi komi biik chemi yu chetebe kole ara ngakong'omit chichi kabisa ako sany. So buktueri anan tomo Ishmael. Kongoi balozi eng tebutiet neketeb nekararan. Kemwa cham akase ngap kotebena Hosea eng yo kolecho taikonyi ne mechokchini ng'alechu. Ko ngap akere ale anguyo ngap kokai ngitonon ane kole
ak keng'ololse tuwai komenoe ile oo chichi anan ming'in amu ngeng'ololse kole ko ng'alek much konamgei ak chebo biik chekakoekitu ko ndelen itoben itondo ikere ile angot ko ming'in yeka chichi ko ngap imwochi chito ilechi ngap ituiye ake ilechi kiamuste wiya koyoni ilechi ake tomo amuste wiya koyoni amu betyin kolen kokas ng'alek cheking'ololi yani ngotoben ngot ilechi kiamuste wiya kokere kole kao chichi kosubkei ak ng'alek cheng'ololi ko balozi tomo ingen atkan akoi chama atkan akoi itinye chi ng'alecho kikasilen principles itinye your own principles ingen ile tos kameche ngibo oeng 1-2 kokatar nioni so tomamuste wiya manach yai kenyisiek cheng'eringen chemite tai yu amuste wiya koyekamuste among'u ale onyoru report nyorwo sea kou noto. So in Kingereza professor kimwoe kele I still have things to take care of. Sitokomi tuguk che lazima itaken care of korok kotomo keit yotok. So biik cho tindoi application ak ne kotokotomo. So tokotindoi professor tuguk ng'isiat, tokomi ng'alekab sukul yu, tokomi ng'alek meche koek professor kora, tokomeche kotar kitabusiek chu kai ak tukyu tugul chu. So ayie kimakun chemyachi nye professor. Janet, mongen kitinye ng'olyo nekemeche taitepche. Kongoi balozi, ameche amwa ng'olyot agenge akobo kitabusiekab professor si yekaitou imaketen professor komuch kemaketanun eng ndonyo mat siityi biik chechang. Nebo aeng ko kalen ndemong'u digital ingen kokoba biik digital betusiechu atya imang'u nekile audiobook yani isomonchini biik eng sauting'ung inyendet abwati ale komutin oleo ingen biik chechang komako not everyone kotepche ng'ony kosomani kitabut so ngot imang'u newendi chito koebeit ko kaikai kora maybe that will help koka suggestions chechuk cho. Swali nenyu professor ko kakeker kele kayai tuguk chechang mising ara tos ne neimwochini biikab ibindang'ung amu kele you're very young. Kager ale ngot ko koitore sukul 2005, you might even be younger than me. Or who knows? But 2015, you might be younger than me. And ne advice ne itindoi eng biikab ibinda, people who are younger than you, the youth, biik chemi high school, anan angot ko biik youth, your fellow youth or slightly older than you amu eng ng'alekab unemployment kikere kele inye you seem like a real hustler, you know how to find information and make use of opportunity. So what advice do you have? Ko si tesetai Ishmael ko ng'olyo nakamwa Janet kobo komonut kero nobo audiobooks cham nguno achek chekimi ole America ini anan ko Australia ino ngaba kasosea kolen ka driven 6 hours. Kunu kata driven yosea 6 hours komuchi kosoman kitabung'ung kokende audio akosoman atyam kawendi nguno more than 6-8 hours keng'etyo eng yu New York ko 8 hours kocham kawendi atinye audio books oeng. Singawendi asoman ake awendi ngawendi katar kitabusiek 3 ko ibwat notok bo komonut yotok ko testai neng'ung kasarta Ishmael. Close quickly. This is audiobook chekiba Barack Obama. So kinga graduate ni in koibwa my boss kole dawi anye most travel ani so kiibwa this is a promised land by Barack Obama. So ande garit akakasate. So it is 28 CDs. So igere ng'alyot kemwa. Makikere osai. This is an audiobook Balozi, a promised land by Barack Obama. So kinga graduate ni koibwa my boss. So kitabu ta Barack Obama kikonfata into CD. Ko in kiasoman kitabu noto masoman the actual book kiasoman audio akine nebo Barack Obama osea ako kiasoman audio mu kingo driver ni awendi ngiwendi one place to another ikosoti ngibiteun
kokaikas, and you know it helps you amu inyende ne somani yo kaichop ko inyende somani kogot chukai chokole chukelen Ishmael kikichoren eng kitabushek somok ko amu kitin kimi metingung akitindoi you can actually write chichoto ko maafta ko publishen ko since you know it you can write it ko tun kityo indaiwech sikesomani so walu tebutietab Janet. Kongoi Janet ak Hosea ak Balozi. Amang'u ale yeka kaida na Hosea tuguk choe cheu choto chomwoe audio ak ne kyoe eng time wakati nemite tai yongen ale kokaketar akechop kot kosikyi koityi biik chechang. Kitabushek choto chokikaba ko malusen hope kora meche sita kiatou kiachop agenge tugul ngak mabwoti kot yani muy kowalak amu knowledge nekitinye atkinye nekikende kotiko fresh akilit komuch kakoterit eng oindo ko kwaborye kora maya possible komong kot koek publish chotok somoku konekit. Kongoi eng tebutiet eng ng'oliot nekamwa Janet alecho advice eng biik chemengechen ko kameche amwochi biik chemengech chebo ibinda alechi walaksei emet ilen ile atkan akoi ko tuguk chetesetai sahi ko makou ole kiu eng atkinyeta ko amu kikowalakis tugun chechang from ra betusiechu ikase kelen kimi digital kikomong biik ngete analog ak ne ko eng bichu mengechen komokany keutyi atebet nebo keny nekikaech kot kenyoru tekisto nekikaech kot kekonyitech nekikaech bororienyo nebo Nandi kot koiwei kiplelachek eng kenyisiek chechu kicheta ko amwachini bichu mengech alechini kora ongikilgei ng'alekab somanet kila kitu komukoksei ingen kab iwe chito ibiker ile kakotuit tai ilen itoben tai ko tai teren itoben let iker ile kakoek let ko cham amwoe atkan akoi ale yeitinye chito commitment on whatever you want to pursue ak tai iyoni kityo Kiptaiyat tai iyoni itinye kayanet iyoni ile makot kwai Mungu makenyi ak itinye commitment you are committed in whatever you are doing ko akot ndawendi ibiker ile kakoimeni tai komesich wasiwasi testai baitan at long last tai itinye commitment ak itinye kayanet you will make it. Nebo somok ameche amwochi biik kyok chemengech kora alechi oye ongikilgei emoni ko ikase kemwoe kelen makeboru biik kyok chebo Nandi kongen kiter ole kiu emet atkinyeta kiter ole kikinyorundoi mokornotet eng kenyisiek chekitai lakini ra betusiechu ko kikekas kemwa Daudi Langat kale kiame metit oye makiame sine metit inegei ngetimuchi chi ilabat imuchi iboisie talenta neitinye iboisie kot ko mutai iker ile kakowalin amu acheket ibinda nemi nguno ko acheket kandoik chekebo mutai ko ngot kebe kot kechunchune eng kwenuni kou kele kakeng'em sobet nenyonet nebo mutai ko kamwachini biik chebo ibinda alechi ongikilgei ongiro tai imukoksei kila kitu. Kongoi nye Kaiwe mute Balozi. Kongoi nye Ishmael kimakun chamnyachi iwendi itesetai kunotok ko kararan amu isire ak idocumentani tukyo amu eng biik chemengechen ko atkan kora ngot ko mami ole kikisir kemwa kele kicham keyoe kuni komakinois ko ngot kele ngisup ateboshek chu kichop ngircho choto komakingen kora kinde first place so kararan komi biik cheu inye ak biik alak chemuchi kosiris asikosir tukyo situn kesomani. Kimeche kora kotakibwatwa akobo Octiven kibagengeit notok nekemuch anan neimuktoiwech sikobit kebwa programs cheuchu kemwoe kongoi eng Octiven kibagengeit notok mitei kebebertab Nairobi meche sikokenyoru ng'oliongyo
kur inendet Dori Chelagat eng kebeberta director sikobit kotoretok yeimokyinigei iteb tebutik ki age tugul kelejinok karibu nebo man. Kibwatwo akobo Tamu Life chaik chotok bunu Kenya, lakini kakas ale uindo kobunu kebebertab Mnandi at the moment. Kongoi chai ya Nandi iko ifike huku kwetu Ohio, tutakunywa hiyo chai kabisa. Kelejinin Janet kongoi kabisa, ako ngimeche imaketan biashara nengung ki age tugul neimokyinigei iboisie ndonyo mat sikobit iitchi market neo. So kisomin Ishmael ichop ngalechu sikobit kotoretin get hold of Janet sikobit kotoretin si inyoru ndonyo mat kemaketan kitabusiek chekokuk, inde audio, inde cho tugul nyekesomanate kole. We will find out. Ngot komeche chito konyor kitabusiek chu kosimwoiwech ile ano ole kenyorchin. Ngot ko mi biik chekakosubech eng yu kotoko kotebe biik kole ara iwendi ano sikobit ial kitabusiek chu kai. Kuno kemwoe kondemukoksei iyai no kilen lobby kotiro ile kaingia noto sikobit keboisie eng sukulisiek if it is possible. Mongen ale kiyoitoi ano lobby anan king'ololchin ng'o, but simwoiwech ile kinyorchin ano kitabusiek chu ngot komach chi, amu akomach Janet kitabusiek kuk ameche okot akine abwoti ale meche ose ak biik cheisube chechang eng yu kemeche siketeb kele ano ole kenyorchin kitabusiek chu. Ose kotomo kebe nyekebwa cho kimwoe kelen our takeaways, ako ngot itinye tebut imwoiwech korok. Mongen ale agere kiptoiyondoni kochepchep, so imuchi okot ngot koit ole Nairobi komi levelisiek somoku chemi Ishmael. Mi level 1, level 2, level 3 ak 4 akoi 5. Kokakile kimuchin kechap asta. Ako akeringen ng'alechutok saiti nye. Simwoiwech ile ngiro. Osea. Unoto balozi amuchinigei ngoyama komalach. Kongoi balozi Peter Rono, ako ingen ile balozi kaalchi CEO nebo Optifair kitabut Joshua Ashuri, ameche betut neipchini Joshua Ashuri kitabut akoi olimbo Nairobi. Kaale kitabut nebo Joshua Ashuri ak nebo Dorcas Chelangat. So betut neibe Nairobi ipchini kitabusiek ipkotembesanin. So amaitembesanin ameche kotikenyoru ng'alyo kobun studio siketestai. Ngot imokyinigei kitabut kora much inyo page, much inboxanech Igere Nee Chitab Kalenjin sikedirectanin ole binyorunchini Ishmael. Ako kitabut as maanai sikoimwawech balozi ile kibeseni kitabut anan kiyae down payment anan kityoktoi direct professor. Ingen ile biik ngap kole ngawa sipkorwoi mui. So Osea, mameche kebesen. We are trying to empower him. So al kitabut ako simwoiwech ile siling ata kitabut. Mabwoti ale tos preken chito account nenyin sikwal kitabutab Ishmael. Ako nesire tugul koyal kitabuni ing price notok konyokotoretin kitabuno inetkei tugul, especially leaders. So it's good to promote this young fellow kealchi kitabuni sikotestai. Ko Dori Chelagat kaikas ile mi kitabut nenyone, akere kakole kongoi ak Joshua Ashuri. So siwe kebebertab Nairobi siip kitabusiek chotok liponi Osea chebo bicho aeng. Ko chi age tugul nemokyingei ko sikinde page nebo our page atya imuch ial kitabut noto. So inyeimwoiwech Osea. Kongoi balozi Peter Rono ak biik tugul sitiketestai akoi levelisiek atya sitikerecognizen biik cheisubech. Kongoi kora Kigen, akere kakoordan kora Kigen ko principal nebo Swahili School ing olebo Adelaide kale mokyingei kitabut. Kevin Lagat olebo Adelaide South Australia kale mokyingei kitabut. Kongoi kora biik chebo ole ak Steve Ctna president nebo Kitwek Western Australia kale mokyingei kitabut ak biik tugul chebo Australia sitikeng'alale kele itundo ano kitabut chebo Ishmael. Angot Reverend Philip Sang amu ka birthday nenyi kora balozi aalchini kitabut abirure potri asingosae kobwoto. So Reverend Philip Sang sikiro ole ititoi kitabut olimbo Ohio nebo Najivunia kuwa Mnandi. Kongoi ameche Not very expensive. It's slightly above the bare land. The third level, we call it 3 stars. This 3 star, it's value added plus. We do the manam, we do the water, we do the mesh
fence and there's a caretaker on site. It is called 3-star property. The fourth level is 4-star. 4-star is ready to build development. 4-star is a property that is ready for you to start construction. We do very nice maram roads. We plant the trees. We put the water tower. We also put a caretaker on site, and everything is ready for you to start construction. And then finally, this is our top of the top, the 5-star. The 5-star is premier, it's the top level. And this one, we do cable roads, we do water management through underground culverts, we do underground power, we do fountain for water, we do beautiful and nice permanent gates, we do perimeter wall, and also do install the CCTV, and the whole property is manned by uniformed security. We are calling it the 5-star, the premier. And some of these properties, these 5-star properties, we do a clubhouse and also construct swimming pool. This is the topmost. This particular property, it goes from 5 million for a piece of property that is 50 by 100. Thank you very much. You have an opportunity to make a decision. Do you want 1-star? Do you want 2-star? Do you want 3-star? Do you want 4-star? Or you want 5-star? Some of our customers, they prefer land banking. You go for 1-star. So it all depends on your purposes. If you want ready to build, you go for 4-star. If you want luxury, you go for 5-star. Thank you once more for trusting Optiven, the #1 brand in property development. Kongoi Joshua Shuri, mi oret kitabunu, Joshua Shuri, wherever you are, and at the courtesy of our program, utatupokea kitabu kutoka Ishmael. Asante pia because wewe pia ni mwandishi, umeandika vitabu nyingi, lakini pia tunakupromote kama program. Aspel Soimo, asante sana. Soimo kalemeja kitabu, Soimo Prudence kitabu, asante sana. Angon mwalimu Eric Maraba, all the way ulingomeje kitabu, asante sana. Gongoi bik chak tukul ak bik tukul jetiko subech, gongoi. Ngere Ernest Sugut, asante sana. Na hata go baba nebo Ishmael, ako subi kabisa. Ishmael meje subi mwa imwaji yuadat, agere go subi program. All the way from Olimba to Luamwetunya, asante sana. Jacqueline Jeruta, asante Chitab. During midnight, kuna light kidogo, but when it approaching morning hours, it is more dark at this because mwangaza coming. Malosa Bona Rono, asante sana. Jacqueline Jeruta, Mesh TV News, Mesh Salamia Jirani, Gongoi Mesh. Ulemi agere itinye television, si itajish mail kora kote niko TV nengung, so itajish mail arapsa jinak pik tukul. Wakti age tugul nemuch itini Ishmael ngotwekyi inendet nengalek neno chemngeno kale following from Ngong Olimba Nairobi, Chiri Brenda Olimba kebeberta nebo Southern Maldives, asante sana. Alex mwenyewe, asante sana. Silas ak chitugul chekotunen Dikil Cheps kale congratulations professor. Agere kora maidat ko subech ingyo professor ndewe kaipchi kitabut. Kora my father ako Olimba mashinani. Jonah Koech, congratulations for sure, he has really done great. How much is the book? Tebe Jonah Koech komi Olimba El Paso, Texas. Ako subech kabisa. Gongo Jonah Koech, Chitab El Paso, Texas. Musa Otieno, kale nipewe namba ya gongoi gimi program. Musa Jonah, young and energetic man, congratulations, asante sana. Benedict Mayo, asante sana. Amos Rock, Kongoi, Manu, Billy Pluta, all the way from Saudi Arabia. Miore, so picture got to be program on Girao, promoting this young fellow, Gialji Kitabu Shakik. Asante sana. Karibu balozi. Kongoi nyewosea ko kitagibwatwok ko kasakobo kibagenge inoto bo Optiven ko ngimeje itchi ko nambarit ko 0723 400
500. 0723 400 500. And anyway, website not at www.optiven. Optiven go optiven.co.ke. And ani birchi dori chelagat sokobit kogonin information 0713 885 871. Kogen 0713 885 871. Kodori chelagat agipangan kimuchi kekonin malipo ya utalipa installment sige mwaun gele itesta yonotai eng chun alak possible inyorchigei imbaret kimeche kityo kenai kele kitabuni ko siling ata eng biik chetebe ako Ishmael siling ata kitabuni ng'ung anan kitabushek chukuket ngomeche kwal chito ko how much will they spend and then kinyorchin ano asiko ikonech kora kinde website sinye makchinigei kitabut iolchigei kitabut chang biik chemeche kwal kitabuni ko kongoi akobo icheket tugul kirwa chapter kakole akine following ako meche kateb chona kele kita siling ata kitabuni atebe akine ale siling ata Ishmael. Kongoi balozi. Kitabuni ko tuwai ngimeche Mwendo wenye Busara, imeche Najivunia kuwa Mnandi ko kitabu choto tuwai 850 shillings. Ko ngimite Kenya emetab koteketieme sine kengalal eng biik chemi Australia, koteketieme kengalal ak Hosea sikenai kele itundo ano kitabushek chutok Australia. Ko biik chemite Kenya ko ngimi recently published kotomo anai mangen ale kotom koba bookshop eng nguno ko ngimite Eldoret, imi Nairobi, imite Kapsabet or any county ko possible kwek delivered. Ing'ololdosi tuwai kityo imwoiwo ilecho kameche kitabut Ko amite Ishmael yu kile 850 kitabushek aeng'u anan kitabut agenge each. 850 kitabut agenge. Oh, 850 each. Okay. Yes. Okay, so 850. okay. So 850 ngikalculate njo ko siling ata Hosea eng Australia. Anan Janet siling ata jo $8. Kiale kitabushek, we will buy the books. So just let us know. So I'll ajenge jo tuwai jo imumeche jo I'll be able to buy amuji alji 1 or 2 people kora. So sigiro kele amege alji ngo Janet, we will see who you will buy. Ngogemeche yokchi mam ngolin baga ak dad. Koger kongen jiji olinda baga olin so Janet will sponsor kwalji sigig atya kogero kora kele amege alji ngo some of our people jemiu. So kongoi agere Frasidia kalagene she needs Sigo number. Sorry. Sigo number, Professor. Yeah, sigo ne number nyo. Agere meje Frasidia ngolimba Italy, meje Jona koech kagola I will buy 2. Kongoi nye Jona ale kitabushek aeng Ruth Murray kale mi Norway. How can I get the books in Norway? So Ruth Murray komi Norway. Sigo ne kora get in touch with us, Ruth, in Golimba, Norway. We are also interested in getting to know people in Norway. So thank you so much. Ago, for $8.50, that is possible. We can buy we can buy for ourselves and be able to sponsor 1 or 2 people. Sigo you go ne number it get sa tayo nyo. Ko negit kage bwa ge ni kay tulet no boy in programming. So give a few things. We'll go now ladies first. Ko Janet mongenole ingale jutugul jogage ngalala nan jogago ngalal Ishmael. Young fellow chito bibindangwong. It's very inspiring to find a young person, a young fellow like you. Nengendugun jeuju awogi wogilge kot kasere kitabushjo. In a lifetime go mi biki masere kitabushjo. Because it's not easy, to write a book. And, mengen bi gole gitaw nano. Kisir jogu so moge even, but at least the tindai kita nangen Ishmael. Nobody will drive a vision of someone else. Or what Kijogi Kitabushek will not go and publish. You can still come back and write your books. Amugi magongen what was in the books anyway. So you can still write those books. Agita unejata
nyaketesetai kunotok. So Janet, what are your takeaways eng ng'alechu tugul chu? Kongoi Balozi akameche awekchi kongoi tonyo nebo rani Professor Ishmael. Thank you so much for your time. Ako kanetkei tuguk chechang. Netai korok ko kanetkei ale opportunity finds you when you are ready. So you always need to be prepared. Kero Ishmael kita ko preparenkei ine komi high school kotoi kosire kitabushek. Now I pray and I hope and I wish you well. In the success nebo kitabushek che isire nguno ak che taisire. So congratulations for that, and we wish you we wish you well. So opportunity finds whoever is prepared. Ago tau, it's never too early, it's never too late. Kitau nye mi high school, amechajer ngotitindei lakwa, if any parent is listening, anan ngoti igasech anyone who is young, it's ser kitabut and then start actualizing your dreams. I will start following your passion. So good job, Ishmael. It's very inspiring to see you in your uniform. Isirishe. Neboyeng kokamecha one other quote nilen one who takes the road less traveled earns the most rewards missed. So Ishmael, I think you are a real embodiment of that. You have taken the road that is least traveled. Amu kitabushek, and how many people are as successful as you are, and still, even though you're not mainstream, I know you will go mainstream. Awage what is a topic. Nitomo kosir biik chechang. Actually, that is something that I have been on researching on the side as well, especially agoba culture. Amugere nguno, our generation get growing up. Magingen tuguk chechang, mutainda tevene lagok chokole tesetai ne anan ki what did our grandparents do? Komagingen angot kele kiune our culture ketau kepetche. But the very foundation about our community, at the very foundation about chi, ko their culture and knowing where you come from. Agondegerango the most civilized societies, ko America. Look at even the Chinese, look at the Japanese, look at the Indians. Degere icheget komaibet historia nenywa. Ago that is the very core, the pride nebo bichoto. Ago olegewe igere ile bichoto kotindo so much pride because they know where they came from. Kwa icheget nguno ngot kibet icheget, what pride will we have? We'll only be adopting Jibobi and we will always be visitors, we'll always be guests. So Kongo Ishmael for taking that step. Even me, I'm interested in reading the book. I'm interested in, spreading the message as well. Siginet ketugul our own culture, sigegu proud of our own culture. And also to keep it for the generations and generations to come. So the road less traveled, he who takes the road less traveled takes the opportunities, or let me read it well, earns the rewards that were most missed. So good job for taking that road less traveled. And I encourage everyone else to also take such unique paths, because in society ko very diverse, and that way so there is so much that can be done actually. Kongoi Ishmael, and keep up the good work. I think I will just end there for Muga side so that we can give each others an opportunity. Kongoi Balozi. Kongoi nye Janet Osea, mongen ale what are your takeaways? Kongoi Balozi Peter, Rono chang tuguk chekanetege Ishmael ko kingami olikinye sukul ko ki head boy nengwa, ko ki kijana mdogo, lakini ngrako through this program ko chang ngalek chekanetege kabisa. The power netai ko the power of staying irikyi biik cheechen. Ngen ile meren chepkasari komakotambuani boisiek, lakini ngile iro the wisdom nebo the Ishmael ko 80% of the wisdom kobunu biik cheechen. So mi ng'omnotet netinye biik cheechen. So ko kongoi Ishmael amu I learn and a lot from that. Amu 80% of the books ko
that is the source of inspiration. Another thing nekanyoru about Ishmael ko kishikwang'alechan itinye knowledge at times ko acknowledgean ile uye mengen anything and then you start from square zero ilan and moving from one step to any other step. Another thing ko nekaik unique ko kingap konyor boisiet eng olimbo Nandi County komakwaman kiadan value kochirit from certificate nekibo form 4 ngeng'alali ko graduate. So it's upon us, some of us came a lot of comfort zone. Kekonin boisiet relaxan, much ko kinde pointetab pikipikit kabe kenyisiek 10 ako timi the same state kokowalak pikipikisiek kong'ete chukiche walakse mang'u brand age tugul. So it's upon us metebe your comfort zone for a long time. Age kokanyoru a very very unique Ishmael angot the change of mind from journalism ko kiteb kiyai inquiries kotebe biik kole une discourse kwaja kikure background check konai kole the possibilities and everything koune. Kit age kora nekanyoru eng Ishmael ko this guy is a survivor. Apart from kasit nin kotinye another side hustle kora which is ki-impression everyone. Kobore a lot of side hustle. Another thing got the vision netinye Ishmael. Ikere kainet kotiko matikoik kainet angot boisiet angot ndetieme komuch inyoru angot honorary degree eng boisiet nekoiyai at your age ko possible amu ngipresenten tabusiek chakoisir karibu 10 ako tom ityech angot kenyisiek karibu 25 ikere ile possible. Sieku professor maana ile suppose isir karibu kitabusiek ata. Lakini akere already itinye karibu 9. So akere you are qualified. So we are happy for you and we are happy to be part of our team. In our team you will meet with people who mentors and chetoretin ko actualize on your dream. So you are an instrumental asset. So ameche kityo atare ale biik tugul chekao promisen wal tabusiekab Ishmael oyie kaikai hongeal mat keeku kityo excited amu kasho mutai komainome simet chito ako so Ishmael angot anameche saalchi kora sukulit nekiasomani yotok Tulwamwetun primary, Tulwamwetun secondary ipkinde library kitabusiekuk chebo Tulwamwetun primary ak Tulwamwetun secondary and I'm sure balozi akine kwai kunotok sikiyokten ip koba St. Patrick ak Janet akoi olin kimi olimbo Alliance. So we happy for you ak young guys kijanaek chemengechen orikyi kijanayanda nekikure Ishmael sikonetak tugun chechang. So asante sana. Kongoi ose akabwatchini kora in Janet siolji primary nikibo Nandi kale kileno something kibulonik. So All Saints ko the book will go there olikisomani Janet abunu Kamobo. We will see if we can get some book for Kamobo primary and secondary. So kabit kotindo kitabut, it's good for them to have. Ngalek somok cho iben kin inendet Ishmael. Netai ko Ishmael ko nakilen kebwatwa Ishmael kingagroen yapa kabwati to komitat commercial nabo Eveready chapapaka power. Ale never say die. So ngobut Ishmael ko matepche ngony kongeta kwa. So kimeche kibwatun chi age tugul yebut kibuti lakini kongebut kongitebi ngony ko that is a problem. Inget ak iwe, that is the move. That is what Ishmael did. Kinyor pointishek chokachik 252 ko matelel eng yotok nyokwaun koya tugul kwa kot koisa joy nyokwa konyor kasi ko matebi eng yotok. So matebi nakilen comfort zone kongeta kotestai. Always follow your passion. Ngitinye kit nemi muguleldo ng'ung komemete imuche koit biik nyoko distractanin mutai imete passion ng'ung ine ko kitestai ngakikichore kitabusiek chu kije somok kung no kakoit 9. So iboru kele after the 3 disappeared it gave birth to another 5. So akotokomukokse amu Ishmael major chicho kichor lakini that's why tom ko publishen kongeteke atkinyo ko inguno. So it is you nenyoko publishen kitabusiek chu kikuk somok because you knew them. So mara okot kikobetyo chotok ko lakini kotokomi muguleldo ng'ung, just go write them and then publish them. In business kemwoe kele you don't actually get what you deserve but what you strike.
So bo kamanut eng mungaret komenyoru discovery cheke striken. So Ishmael yeiwendi look for network ngolimbo sang sikobit ialda kitabushek ideas ko cheu chekamwae Janet yekaipublish en audio konyekeboisyote kebendi ngole kekosote kitabushek kuk. Kongoi komeche kityo keteb sikekonin imwoe ngalekuk chebo let Ishmael ko ameche sitesyi ile ngot komeche konyorun anan ngot komeche konyor chi kitabuni. How do we buy the book? Kateb Philomena Kurgat anan Philemon Kurgat. How do we buy the book? Kialdoi ano kitabu anan kiale ano kitabuni? Mangen ko ka question notok. Where will you get the book? Ngot komeche chi kitabu ko Ishmael ko ano ole kebirchini simet anan ano ole kebendi. Ngot ami Kapsabet, ngot komi Eldoret, chicho mi Nairobi, ko ngot komeche kitabutab Ishmael ko ano? Kimuche kebir simo anan kiyoe ne sikonech nambaring'ung if it's okay, atya kekonin Ishmael imwa ng'alekuk chebo let eng kasubikchok chekakosubech. Kimeche kemwoiwok akwek tugul chekakosubech kelecho kongoi. Thank you for following us. Thank you for sharing. Continue sharing, continue liking our program. Asikobit ketestai kimakun chemyach. This is tekemwa kelen Happy New Year. Eng akwek tugul chekokekurosen kenyini. Tekemwachini mutyo our mentor Professor Jelogoi kilechinin mutyo eng kabetetab agui kileng mosin agui. You know, you taught a lot, Professor, by imetoi boisiet nekoiyoe neo asikobit nyerib agui. Thank you so much for what you did. Akelechino mutyo family tugul ak biik tugul cheisubech eng programini. Kongoi eng akwek tugul chekakosubech. We love you so much. Ishmael, mwaiwech ile inyorchini ano kitabuni atya imwa ng'alekuk chebo let. Ishmael. Kongoi balozi. Kitabuni amu kokipublishen eng wikishek karibu 3 chekokosirto, kokamwa ale nekit kotomo keib koba bookshops anan dukeshek chekialdae kitabushek. Ko meanwhile ngot imeche amu eng biik chemite within Kenya ko possible konyor eng nguno, ko biik chemite outside chemi Australia ak emotinwek chun alak koteketieme kenai akot tieme sikekommunicaten ak Hosea akekommunicaten akot Janet ak balozi kenai kele itundo ano kitabushek chotok emetab Australia. Meanwhile kongimite Kenya komuch ibirwo simet eng namba 0726 589 547 0726 589 547 anan imuch isirwa kora text message, imuch textana eng WhatsApp anan kora komuch inyorwo eng Facebook ko kwami akoi tomo anai ngot kotos sawa. Atinye account aeng, komi account nebo koima kidogo nebo Professor Ishmael Nicodemus Rono ak atinye account age nebo Professor TK Rono. Professor Ishmael Nicodemus Rono ko ngomenyorwo notok amu tomo kochulak ain kowal simet sikobetyo passport kidogo, ngiyalen alogenin komach koima. Inyorwo kora eng Professor TK Rono. Kora komuch inyorwo kaikas ile aboisie eng county nebo Mnandi. I am a human resource management officer. Kou yeikere ngeng'alaldos nguno kotamite office. Komuch mi Kapsabet, komuch akot ibirwo simet ilecho kameche nyekee chaik ak itite kitabut. So Kapsabet town inomchini yutok. Imi Eldoret kora inyorwo, ibirwo kityo eng namba chotok cho ikere eng screenit 0726 589 547. Kitabushek tuwai Mwendo wenye Busara ak kitabut Najivunia kuwa Mnandi ko 850 shillings. Ko kitabushek che alak cho komi namang'u eng manachiko eng arawani nyone nebo kabuti la daktari kosite nyekemwa notok eng show nerube. Ko
ngas awekwa kora kongoi akweket biikab Igere Nee Chitab Kalenjin amu ngaumi emotinwek chebo sang ko kiobwat kito nebo maana, kiobwat oinwanech biik chekimite emetab Kenya amu ingen ile ngokaotepsenech kouni ko biik nekit kakonai biik chechang kito neimuch anyor chito ng'oliot neimuch kamakongen. So ngawekwa kongoi awekun kongoi Hosea, awekun kongoi Janet, ak awekun kongoi Balozi amu kasit nekararan kot mising. Chamwa kora awekchi kongoi kaingtayat kai awekchi kongoi my parents amu abwoti ale kesubi tetutiet. Awekchi kongoi my parents, my father Henry Kiprono Sukut, my mother Margaret Chebet Sukut, my brother Emmanuel Rono, my brother Manasseh Rono, my brother Onesimus Rono, ak my sister Mercy Sukut. Ak awekchi kora kongoi Lucy ne ward administrator kora kimasep Mnandi, angen ale kesubi. Daktari John P ne inendet ko nekit ketoretkei, tam koborwo kole ino katakilyon kouni Daktari John P ko ki chairman nebo Kenya National Union of Nurses ako inendet ko secretary nebo mautik checho kekose amwoe. Ngawekchi kora kongoi Samson Tanui, Bolsang, Morris Choke ak family nebo kapchemurungu tugul ing ole bo changen ale kosubi tetutiet ak mashabik tugul chebo Igere Nee Chitab Kalenjin ak mashabik chechuket chebo olabo WhatsApp ak Facebook, my followers ak my friends, angen ale kosubi tetutiet. Ameche alecho kimi pamoja, happy new year, thank you. Kongoi nye Nicodemus Ishmael Professor Rono. Number ko 0726 589 547 0726 589 547. Iolchigei kitabut ibirchi inendet asikobit inai ile inyorchin yono kitabut. Kokikesu tetutiet nebo betutab rani yeking'etyi eng yu komongen ale kitokyinigei ano, mara kebe Australia anan kebe mongen ale kibendi ano, lakini kisungukoni kecheng'e biikchok koteketesetai. Bichobo Norway cho kokotwek eng yo, get in touch with us, we would like to visit kenai kele ng'o nemi olindok ak kwae ne biikchok. Meche tekebe kebeberta nebo Hungary, kimeche kesungukan dunia komugul, ngemakwoku kit netala kenyit nebo kaberuret, kenyit nebo kabelisiet, kokikesu tetutiet. Kongoi Hosea, kongoi Janet, kongoi taonyo, mubarikiwe sana. Kongoi Balozi, ameche kityo alechi Ishmael siipchi kora Dr. Joel Kimeto ako kale asotuye tuwai, meche kong'alal tuwai ak Daktari Joel Kimeto, so siipchi kitabut Joel Kimeto. Igere Nee Chitab Kalenjin imwoe Nee Chitab Kalenjin ilele nenye. Igere Nee Chitab Kalenjin imwoe Nee Chitab Kalenjin ilele nenye. Ugasiso Chitab Kalenjin unengengi ngotingengi onime mwawe yenai tugul. Igere Nee Chitab Kalenjin